Dragi gledatelji, dobrodošli. Ja sam Ines Žižić, a vi gledate Atma podcast. Moj današnji gost, evo ovdje u studiju, je Zoran Salopek. Učitelj, mentor, predavač, pisac, 2 fenomenalne knjige. Zorane, dobro mi došao u salonu, dobro došao u Atma podcast. Hvala na pozivu. Evo, nekako smo uspjeli Zorana dovući ovdje na podcast jer se nalazi upravo na promociji svoje knjige, mogli bi reći hit knjige, Ego, ljubav, istina. Kako utišati ego i pronaći svoju svrhu? Naravno, ovu knjigu možete nabaviti u našem Atma web shopu kao i Zoranovu prvu knjigu Nebodar života. Naime, Zoran će održati predavanje u Splitu i naravno predstavljati svoju knjigu. Zadnji podcast smo imali, znači ovo je naš drugi podcast, bio je online prije nekih 7 mjeseci, baš sam danas gledala. Dobro je bio gledan, 50,000 ljudi ga je gledalo, super komentari. Reci mi, šta ima novo od tada, šta se događa u tom životu, kakvi su planovi i projekti? Pa plan je u principu osobno sam se maknem se što više od operativnih svakodnevnih posla i sve više se posvećujem, što bi neko rekao, dijeljenju istine. Jel? Iako mi je svako ko je spoznao istinu i malo kak život radi, shvatio da svo to znanje dolazi sa obavezom prenošenja. Jel? Tako da mi je jako stalo do toga da pokušam što više to približiti ljudima, to znanje, nevezanost i uvjerenja, sve ovo o čemu pričamo, cjelokupne tematike, jer mislim da je zapravo jedino važno, jedino nužno za svrhovit život. Jel? Ako možeš malo pomoći jednoj osobi da se približi tom znanju, mislim da si napravio sve. Da. Svakako pogledajte, ako vas zaintrigira ovaj današnji podcast, obavezno pogledajte naš prvi podcast u kojem Zoran detaljnije govori kako je on sve skupa krenuo, to je vrlo zanimljiva priča. Prije nego što krenemo dalje u teme, željela bih reći da imamo jedan koncept ovog podcasta u kojem ćemo pokušati obraditi 4 tematike kojima se Zoran posvećeno bavi i koje živi, a to su metafizika, unutarnji svijet, vanjski svijet i duhovnost. Točno. To su tvoje teme i moje teme. Naše teme. Pa eto, krenimo sa metafizikom. Naravno, kad pričamo o metafizici, prvo i osnovno pitanje je koja je svrha i smisao ovog života. Idemo odmah u glavu. Nema natmi, nema okolišanja. To. Koja je svrha i smisao ovog života i nastavno na to tko smo mi? Top. Kao naš pravi identitet i koja je naša svrha u svemu tome? Pa mislim, ja osobno kad sam došao do te spoznaje od svemu kak radi, ja sam cijeli život postavljao, mene jedino zanimalo kak život radi. I shvatio sam da je sve neodvojivo. Ne možeš objasniti nas ljude ako ne objasniš svemir, ne možeš objasniti svemir ako ne objasniš život, ne možeš život objasniti ako ne objasniš Boga. Ne možeš Boga shvatiti ako ne shvatiš sebe. Sve je povezano. Znači dok nemaš cjelinu, dok nemaš onaj big picture, ne možeš ići dalje, nazovemo. Jel? Znači svaki od nas uvijek dobiva te puzzle i svako razumije sukladno svoje zrelosti, sukladno svom iskustvu, dok jedan dan ne dođeš možda do te široke slike. Jel? A široka slika se upravo sastoji od ovih 4 dijela koje si spomenula. Prva, metafizika, o čemu se radi, šta je smisao života. Prije nego što mi shvatimo što je smisao života, stvarno se ne može dalje ići. Smisao života, samo da razumijemo terminološki, smisao života se odnosi kod na smisao auta. Smisao auta da te odveze od točke A do točke B. Ali tako? Smisao života znači zašto postoji život. Užasno je jednostavno, iskustva. O smislu života su napisane brojne knjige od povijesti do danas, jel tako? A kad pogledamo da je odgovor zapravo užasno jednostavno, jedna riječ, iskustva. Za koga? Za nas. Kad kažem nas, mislim za naše duše, ne mislim za naše tijelo. Jel? Znači smisao života, zašto sve postoji život, svemir, planeta, drveće, cvijeće, priroda, mi, naša tijela, samo kako bi naše duše skupljale iskustvo. Kod toga je krucijalno shvatiti samo šta je iskustvo. Tu se mi gubimo puno. Ja obično pričam puno o sebi, ne iz egoizma, protiv kojeg toliko pričam, nego čisto iz mojih iskustava lakše mi je sebe pokazati, savit na stol, nego upirat prstom u nekog drugog. Iskustva su kad shvatimo da je nešto nevažno. Ja sam osobno, meni je kroz život bilo puno toga važno. Bilo mi je važno izlaziti s prijateljima, bilo mi je važno se dokazivati, bilo mi je važno vidjeti svijeta. I kako sam više i više skupljao iskustva, jedan dan sam došao i shvatio sam da mi puno stvari više nije važno. Nije mi bilo više važno se dokazivati, shvatio sam da je nepotrebno. Nije mi bilo važno više izlaziti, nije mi bilo važno se dokazivati. Jedanput puno stvari mi je gubilo smisao. I nije mi gubilo smisao zato li je to glupo, nego mi jednostavno u jednom trenutku nešto što mi je bilo jako važno mi je u drugom trenutku postalo nevažno. Sakupio sam to iskustvo.
I što više skupljamo iskustva kod duša, kad odbacujemo uvjerenja, kad odbacujemo, suočavamo se sa strahovima, apsolviramo vanjska iskustva, onda sazrijevamo. I kad sazrijevanjem dolazimo do procesa stvaranja, dolazimo i do spoznaje ljubavi. Ljubav je ono iskustvo koje zapravo svakoj od naših duša fali. Mi kad govorimo o nezadovoljstvu koje vlada ljudima, to nezadovoljstvo je zapravo samo glas naše duše da nam fali to iskustvo ljubavi. Jer vi kad iskusite ljubav, ljudi uvijek kaže moram naći ljubav. Ljubav ne možeš naći, ljubav je u tebi. Ti moraš samo doći do te spoznaje. A za tu spoznaju treba puno iskustva. I zato je smisao života, je kratko i jasno, iskustvo. Odlično si to rekao, ali što me sad tu zanima. Kad skupiš dovoljno iskustva, ajmo reći, ideš dalje u toj igrici, Bravo, ideš gore, ideš stepen gore. Nekome je potrebno puno, znaš, neko se nauči brzo, a nekome je potrebno puno, razumiš, razočarenja, iznova lupanja glavom o zid. O čemu to ovisi? Da nekome treba malo, nekome puno. Je li to opet iskustvo? Koliko života je tu, koliko je stara duša? Vrhunsko pitanje. Znači, prvo je ono što si rekla na početku. Kad ide znači, ovo naš život, te odmah se ježim. Čim ovome, kad su tak dobre... Radi se o tome da je škola je naš život. Život je škola. Naše duše su u školi. Svako je zreo sukladno svom iskustvu. Mi kad pogledamo 20 ljudi kad sedi sad u kafiću i nešto priča, mi vidimo 20 odraslih ljudi. U stvarnosti to su 20 duša različitih zrelosti, različitih iskustava. I one mogu biti ogromne razlike. Jedan može biti zreo, nema veze sa godinama, nek sa iskustvima. I kad ti kažeš zašto neko brzo sazrijeva, zašto neko brzo sakuplja iskustva, neko malo iskustvo nikad ne sakupi, neko veliko iskustvo brzo prevlada. Mm-hmm. Svako dolazi sa svojim izazovom, egom i sposobnost za riješiti taj izazov, emocionalnom inteligencijom, svijest, savjest i hrabrost. Ja sam vidio ljude koji mali ego nikad nisu prevladali, cijeli život su nesvjesni prošli, a bili su izvrsni, jako mali ego, mali problem, mali izazov, ali nikad ga nisu osvijestili. A vidio sam ljude s ogromnim poteškoćama, ogromnim izazovima i sve su ih prevladali. Hoću reći, nema pravila. Svako od nas dolazi sa svojim izazovom i sposobnost za prevladati taj izazov. I izvrsno si rekla zašto? Sukladno starosti naše duše. Starije duše koje su već prošle puno toga, koje su puno krugova napravile, što bi se reklo, normalno da dolaze lakše sa manjim izazovima i bliže vrhu. Normalno da su izazovi što si bliže vrhu su drugačiji. Ja ne bi nazvao lakše, nego drugačiji. O tom vrhu ćemo pričati u segmentu duhovnost. Može. Ok, krenimo sada na Matrix. Super. Znači, postoji nešto što se zove, što svi pričaju o tome, što je toliko očito. Mi smo kao u nekoj igrici. Matrix, Maja, iluzija. Ti to voliš nazvat kako? Organska simulacija. Pa sad, organska simulacija. Mi živimo u organskoj simulaciji. Ja to zamišljam kao neki ronilac koji navlači ronilačko odijelo s nekim da bi mogao istraživati more u nekoj stranoj sredini. Ili kao duša koja uzima avatar ovog grubog tijela da doživlja ovaj svijet. Međutim, duša je vozač unutar toga. Tko je osmislio, tko je isprogramirao matricu, s kojim, kako bi rekla, s kojom svrhom i kako se možemo osloboditi, ili još bolje rečeno ne osloboditi, nego odbaciti taj veo iluzije. Super. Znači imamo prvo dvije terminologije koje je važno. Organska simulacija život i Maja iluzija. Maja iluzija je produkt našeg ega. Ego je samo dio organske simulacije našeg života. Znači, u dvije rečenice se objasni sve. Stvoritelj, Bog, uprava, kako sam je nazvao, je stvorio cijelu simulaciju, organsku simulaciju koju zovemo život. Znači, sve svemir. To kad gledamo iz perspektive, to je zapravo igrica. Mm-hmm. Kod da mi smo unutar igrice, naše tijelo je igrice, a igrač je, kao što si rekla, duša. Jel? Koja je svrha? Da duša sakuplja iskustva. I kad radi krugove, skuplja što više iskustava i prenosi nazad stvoritelju. Kad skupi dovoljno iskustva da spozna ljubav, završava igricu, ajde recimo to tako. Mm-hmm. A kada govorimo o Maji ili o iluziji, to se radi o nešto što nam ego nam producira. Otud iz te Maje ili iluzije na koje se referiraju Vede, ako se ne varam, jel? To je u principu se radi o patnji. Znači sve što je nama u glavi je iluzija. Moje uvjerenja su iluzija, moji strahovi su iluzija, sve je iluzija. Znači to je zasebni termin od organske simulacije što je život, jel? Zašto? Jer mi u principu kad gledamo, nama su sad važne, druženje s prijateljima. To što ti je važno je iluzija. Tvoji strahovi su iluzija. Mm-hmm. Tvoje vezivanje su iluzija. Tvoje zamjeranje je iluzija. Zamjeranje zapravo samo ti si u prošlosti. Tvoja briga je iluzija. Ona je samo u budućnosti. Samo kad si u ovom trenutku, sad evo tu sa Ines,
Ja uživam, mene je super. Ne razmišljam šta sam jučer napravio, ne razmišljam o predavanju kojem ide za 2 sata. Ove sekunde sam tu i samo zato sam sretan. Ali to je posljedica. Mi smo puno razgovarali, evo prije početka, uzrok posljedica. Cijeli naš koncept, cijela ova organska simulacija, sve što je oko nas je napravljeno na konceptu uzroka i posljedice. Mi moramo razumjeti da sve što mi ko ljudi tražimo je posljedica. Mi tražimo poslovni uspjeh, privatni uspjeh, zadovoljstvo, sreću, ljubav, mir, jel tako? Da. Fit tijelo, znači hrpa. Mi sve što tražimo je posljedica. Točno. To je krucijalno za shvatiti. A uzroci su važni. Ja sam u knjizi napisao model našeg unutarnjeg svijeta. Strahovi, strah od neuspjeha, od ovog, sad milion strahova, da od slobode, da ne idemo u detalje. Oni se manifestiraju, ja sam nazvao to 8 izazova ega. Sebičnost prema sebi ili drugima, jel tako? Iluzije, zamjeranja, odgađanja. Znači sada ne idemo u detalje, nego jednostavno puno stvari na koje ego nam sakriva istinu. Koja je poanta ega? Mi što smo razgovarali. Trenutno prevladavajuće mišljenje u svijetu je ego je neprijatelj. To je miskoncepcija, to je nejasnoća jednostavno. Ja razumijem, čini se kao što smo razgovarali da je terminološki problem. Nije, jer to je problem jasnoće. Mi ako razumijemo da je ego neprijatelj, mi time govorimo da nam je onaj koji ga nam je stavio u glavu, stvoritelj, da nam želi loše. Ako je učitelj, to samo znači da nam želi dobro, jer na način taj da prevladavamo ego, naša duša sazrijeva. Zamislimo da nema ega. Svi bi bili Isus i Buda, jel tako? Svi bi levitirali, šta će ti onda igrati? Nema iskustva, jel tako? Već smo svi na kraju. Svi bi bili svjesni. Da sam promatrač, a da nisam sudionik igrice. Onda smo već u astralnom svijetu, onda nije materijalni svijet ni potreban, jel tako? Da. Zato govorim da je taj koncept ega jako važan samo za razumjeti da je on naš učitelj. On nama iskrivljava istinu i na taj način nas natjerava da mi sazrijevamo i da prevladavamo izazove koje nam on pruža. A on nam to sve pruža kroz tu iluziju maglu. Da, fantastično rečeno. Kako su oni koncepti opisani Maji? Maja je u stvari taj jedan veo koji je u stvari božanski veo. To nije naš neprijatelj. Maja je najveći učitelj. Točno to. On je čuvar zatvora. Evo upravo to. Evo kako se odmah ježim. Meni je ovo super. Ovako njega ne ježi, samo pričaš ovako od duhovnosti. Super. Znači točno to. Znači jer nije poanta to. Jer normalno, ja razumijem da ljudi kad su u patnji. Ja sam bio u patnji. Ja sam bio iskompleksiran, isfrustriran, pun strahova. Zbog nasilne alkoholičarske obitelji ja sam bio u problema, da ne idemo u detalje. I to mi je izazvalo niz kompleksa, frustracija, upravo taj veo. Meni je sve izgledalo iskrivljeno. Meni kogod da sam vidio, meni je on izgledao pokvareno, zao, ovaj mi želi nauditi. Ja sam imao upravo taj veo. I meni se javljala ogromna patnja. Ja sam svaki dan bio u problemu. Ako mi se obratiš, ja počnem plakati, ja se raspadnem, kako to već ide. Patnja nam je dar koju nam je dao taj isti stvoritelj. Jer da nema patnje, ko bi se promijenio? Točno. Kako bi nam osvijestio našu sebičnost, naše strahove, naše zamjeranja. Kad bi se ja počeo baviti s tim? Da ja nisam u patnje, pa ja bi stavio prst u nos i nastavio dalje. Točno. Patnja nam je dar. Blagoslov. Kako se kaže in disguise. Evo ga, točno to. Koji je namijenjen da nas probudi. Da nas probudi od čega? Od te iluzije koju nam ego nabija. I to je to. Stvari su užasno jednostavne. Iz jasnoće, ja zato kažem, ovaj koncept cjelokupne te Maje, ovo se jako mistificira. A to je kompletno nepotrebno, jer je užasno jednostavno. Ja kažem da je to za školu. Za školu, točno. To treba ići, ja sam proučavao, trenutno u svim školskim sustavima se uče sve vrste inteligencije osim emocionalne. Ne priča se o svijesti, o savjesti, o hrabrosti, o iluzijama. Znači taj cjelokupni termin ne postoji u našim školama. Ja svoje dijete kad ima problem sa strahovima, ja moram raditi sa njom. Da. Ja moram objasniti da je u redu da ima strah od neuspjeha, da je u redu ako ima strah od, suočavanja i onda ja sa njom na tom radim. A mislim da bi to trebalo biti dio škole. Jer upravo ovo o čemu pričamo, to je razlog zašto imamo život. A to je jedino što ne pričamo u školama. Ali znamo svi koja je agenda svih tih škola. To nije namijenjeno da ljude učini samo spoznatima i sretnima, već je učinjeno iz drugog razloga da budu uredni, lijepi robovi ovog Matrixa i da rade svoj posao. To je jedan način na koji se može gledati. Ja volim gledati stvarnost, a stvarnost je da je to napravljeno iz neiskustva, ne iz zloče. Da. Onaj koji je smišljavao socijalni sustav, obrazovni sustav, kogod radio je, ja sam stvarno siguran u to, sukladno najbolje što zna. Mi možda ponekad puno tražimo nečega što tamo nema.
Mi iza svega nečeg gledamo zlo, gledamo neku lošu namjeru, gledamo, a šta je samo na iskustvo. Ja kad sam bio mlađi, ako me cura ostavila, ja sam govorio ona mi želi zlo, ona me ne razumije. Ne, ja sam bio izazov. I dok ja sam sebi nisam to priznao, dok ja nisam shvatio da je neiskustvo problem, dok ja nisam ušao u to, ja sam odjedanput onda vidio kogod da mi je htio nanijeti zlo ili da je radio, nije to radio jer mi je htio zlo, nego nije znao bolje. Mi kad govorimo o našem obrazovnom sustavu, sustav kao takav ne postoji, on je isto maja. Ja i moja žena, ja sam oženjen sretno, ja sam svojoj ženi rekao ljubavi, mi ne postojimo, mi je iluzija. Postojim ja i ti. I mi tvorimo obitelj. Ali od moje odgovornosti, tvoje odgovornosti je za tu obitelj. Za sustav smo odgovorni svako od nas. To je točno. Ne trebamo kriviti sustav. Točno, jer to je odbacivanje odgovornosti. Da. To samo ego radi. Tamo su neki čak i ako jesu psihopati, što ih ima puno, točno, opet mi možemo biti ti koji nećemo igrati njihovu igru. Točno to. I uvijek ego šta nam voli raditi? Voli nam raditi iluziju neprijatelja. A kad ti shvatiš da neprijatelj ne postoji, ne postoji sam stvarno izazov, to nije korporativna priča, ja dođemo sa ljudi me kao korporativca doživljava. Mene samo zanima istina, iz kojeg god smjera da dolazi. A istina je da sustav treba uvijek unaprijediti. I odgovornost je na svakom od nas da ga unaprijedi. Do sad samo nismo znali bolje. Mene je neko mogao optužiti da sam znao kad sam radio probleme. Ali ja stvarno nisam znao bolje. Da mi je neko pokazao, možda bi znao. Ja hoću reći, ja na primjer sam morao generacijske traume svoje obitelji lomit da bi svoje dijete naučio bolje. Potpuno je ista situacija s obrazovnim sustavom. Šta ja radim zadnjih 7 godina? Ja se trudim dignuti svijest u društvu. Na primjer, mene osobno je smetalo svijest. Vidio sam koliki je to problem. Ja nisam nikom pričao o tome. Ja sam počeo pisati knjige o tome. Ja sam pokušao mijenjati i raditi koliko ja mogu. Zašto? Jer ljubav hoće ponuditi, hoće napraviti nešto, hoće djelovati. A ego hoće zanovjetati, hoće se žaliti, hoće stvarati neprijatelja tamo gdje ga nema. To je razlika preuzimanja odgovornosti i ljubavi i ega i zamjeranja. Nadam se da ima smisla. Je, tako je, može se gledati na taj način. Ovo što sam ja bila rekla je jedan nivo koji je više manje mogli u današnjem svijetu reći istinit, ali ako ga gledamo iz više perspektive nemamo neprijatelja. Nema crnih i bijelih, sve služi u igri, sve je u igri. I za naše iskustvo. Točno. I ne smijemo nikoga okrivljavati jer on igra ono što on treba igrati, a na nama je da mi igramo našu igru. Točno. Čak i da ti neko namjenski želi zlo. Da. Je opet iz nezrelosti, iz neiskustva. Jasno. Udaljenosti od ljubavi. Točno. I on skuplja iskustva. Evo upravo točno to. Ja mogu ispričati opet na osobnom iskustvu. Dan kad sam ja oprostio svom ocu njegove nezrelosti je bio dan kad mi je postalo jasno zašto je on to radio meni sve. Ja sam imao 19 godina. Ja sam samo znao da sam u distorziji, veo o kojoj smo pričali. Ja sam kopao 2 godine. Ja sam kao Forrest Gump krenuo hodati u Zagrebu, oko Zagreba, po kiši, snijegu, po svemu. I nakon 2 godine hodanja mi je došlo, ali meni je njega žao. Kako se ja mogu ljutiti i zamjerati na čovjeka koji je zapravo samo bio iskreno nesretan. On je mene nanio toliko zla iz nesreće, iz neznanja, iz neiskustva. Ja kad sam oprostio, ja sam doživio transformaciju. Od tog trenutka, od trenutka oprosta. To je ono što nam je ključno. Dok god sam ja njega gledao kao neprijatelja, ja ne idem nigde, ja sam u maji, u iluziji. Kad ja vidim istinu, a to je da on samo slomljen čovjek koji je meni nanio posljedično zbog svoje nezrelosti i slabosti, meni je to prenio, onda sam se oslobodio te iste iluzije. Nadam se da to ima smisla. I jedan nevjerovatan trenutak što me žena pitala prije 10 dana. Me je pitala ljubavi, kad je tvoj otac doživio transformaciju? Moj otac je doživio transformaciju iz iskreno zle osobe, alkoholičara, je prešao u veselu i sretnu osobu. Mi smo zadnjih 10 godina bili prijatelji. Stvarno iskreno. I stvarali smo zajedno. I ja sam rekao, pa ne sjećam se sa negdje 19-20 godina. Ne znam, kakve veze ima. Kaže, a kad si ti oprostio? Pa kažem Poklopilo se. Evo, ja nemam štambilj za to, nemam dokaza za puno stvari o kojima pričamo danas. Tak je igrica napravljena, ne možeš ju dokazati. Ja ću samo reći, moj oprost je doprinio transformaciji cijele moje obitelji. Ali sa mnom je počelo. Dok god sam ja krivio svog oca, nigdje niko nije išao. Kad sam ja preuzeo odgovornost, suočio se sa time, to je donijelo, evo ja nemam, kao što sam rekao, dokaz, ali vremenski je bilo koincidirano upravo sa mojim oprostom, njegova transformacija, odlazak od alkohola i početak svjesnosti. Super priča. Hvala.
Ok, vratimo se Vratimo na ego. se, Na ego. To je temeljna tema. Koji su nekakvi najčešći izazovi ega? Nešto si već spomenuo, ali možda možeš malo dublje još otići u temu i na koji način ego stišat, utišat, pročistit, Super. iskoristit za dobro. Ajmo reći ovako, sa jedne strane ego, s druge strane emocionalna inteligencija. To je, znači, cijeli naš svijet je dualnost, to svi svačaju crno, bijelo, yin, yang, dobro, loše, znači uvijek sve ima protutežu. Ego nam je izazov, emocionalna inteligencija, sve savjest, hrabrost nam je protuteža, znači ono kako rješavamo. Govorimo sad o izazovu, ja ću reći u praksi što najviše ja vidim, trivijalnosti. Trivijalnosti? Trivijalnosti. Ego napravi to da se baviš sa vanjskim svijetom. Kao jako je to važno. Jako je važno utakmice. Evo sad je zadnje Plenković i ovaj drugi, kako se Milanović. I sad je ovaj jedan je napravio nešto, drugi je napravio nešto. I sad cijela država se bavi sa tim. A mediji samo bace kockice. Evo, glođite. Pa mislim, oni rade ono za što su plaćeni. Jel oni idu klikovi, oni to naprave. Sve ok, stvarnost. Sa stvarnosti se ne svađamo. I sad ti baviš s tim. Onda to sutra nestane, onda dođe utakmica, onda se baviš s utakmicom. Onda dođe torbica, onda se baviš s torbicom. Onda ti muž nešto kaže, onda se baviš s mužem. Reagiramo stalno na vanjske impulse. Točno to. Mi se stalno bavimo, to je maja. Ti se baviš iluzija. Ti se baviš sa vanjskim svijetom i stalno ovo mi odgovara, ovo mi ne odgovara. Prihvaćam, odbacujem, sviđa, ne sviđa. Bravo. On samo to cijeli dan bira. Točno, znači cijeli dan si na automatizmu, jer ti ego kreira tu iluziju, ne želi da se baviš sa sobom, ne želi da gledaš u sebe, on želi da gledaš van. To ti je izazov. Ja sam imao patnju dok god sam gledao na oca, na državu, na stanje u zašto moj susjed ima više, jel, sve to. Ja jedan dan kad sam shvatio, čekaj, ali u meni je stvar. It's about me. To je trenutak transformacije. Kad mi fokus prebacimo s vanjskog na unutarnje. Sad ljudi me uvijek pitaju, dobro čekaj, ti si iz realnog sektora, znači pa gradiš zgradu. Ma da, ali mene boli dupe za tu zgradu. Meni je važno što ja imam naučiti na toj zgradi. Ja sam vlastitoj ženi rekao, ljubavi ti si nevažna. Možete razumjeti u početku veze kad nekom kaže... Nije on palo dobro, a? Što je najbolje, s obzirom da je stara duša, ona je to odmah shvatila. Nije mogla još živjeti to. Razlika između racionalnog i spoznajnog. Točno, velika razlika. Ima smisla. Shvatila je prije godinu dana već. Sad mi je jasno zašto se mi govore da je nevažno. Obožavam te, ali što sam nevezani za tebe, ja te više mogu voliti. Točno. Jer ti ako odeš od mene sa drugom osobom, ja te i dalje mogu voliti. Pa čekaj, to je nemoguće. Malo je vjerovatno, ajde recimo to tako. I ne bi volio da mi žena ode s drugim, da nekom ne padne na pamet, jel? Ali kažem, bar znam šta je istina. Možda dođem do tamo, možda ne. I ja znam istinu, cijelu. I sam je još ne mogu živjeti ponekad. Ja znam da je tvoje dijete i moje dijete da bi trebalo biti iste vrijednosti, nazovemo. Ali da moram spasiti neko, spasio bi svoje dijete. Zašto? Jer je moje. Iz ega. Da je ovdje dvoje djece, da je moje jedno dijete, vjerojatno bi opet moje. A nije ispravno. Zato kažem, ja znam šta je istina i ponekad ni sami još ne mogu živjeti u punom kapacitetu. Ali priznajem, ne bježim od nje i možda zato jednom i uspijem. Fascinantno je kako on to objašnjava. Sve ovo čime se ja bavim, proučavam jednim drugim rječnikom. Točno, savršeno. Ali zato, ovo što smo razgovarali, nama treba rječnik. Ego nas želi razdvojiti. Ljubav nas želi spojiti. Ako ja i ti imamo dovoljno ljubavi, ja i ti ćemo pokušati naći način da se razumijemo. Ja ono što radim sa svojim radom je pokušavam dati terminologiju da se lakše možemo razumjeti. To je sve. To je jako važno. Točno to je krucijalno. Ali pazi sad ovo. Kroz povijest se htjelo mapirati genom, je li tako, ljudski? I jedno dugi niz godina i uspjelo se, je li tako? Htjeli su se zvijezde mapirati. Mapirale su se zvijezde. Sve što ljudi vide oko sebe žele mapirati i napraviti ljudsku anatomiju, mapirati, jel tako? Dati ime, kategorizirati, jel tako? Jedino što ne možemo napraviti je naš unutarnji svijet mapirati. Zašto? Jer nema dokaza. Igrica je napravljena, ovaj život, na način da ju ne možeš dokazati. Zašto? Jer bi bilo prelagano. Prvi bi shvatio i drugi bi lupio bi štabilje i drugi bi slijedili. Sve bi brzo završilo, jel tako? Ova igrica je napravljena da sve moraš sam shvatiti. Ali ono što bi tragateljima, a ima ih sve više, ima ljudi koji se bude i koji shvaća da nije više stvar u politici i u nogometu, ne kuže da pa ima nešto više od toga. Ja mislim da je za te ljude nužno staviti nekakvu jednostavnu literaturu, terminologiju.
Zašto? Jer Vede govore isto, iz Egipta spisi govore isto, ja sam upoznao brazilske poglavice, oni govore isto. Katolička crkva, Biblija govori isto, Kuran govori isto, govore o istim stvarima. Interpretacijom se gube, je li tako, poruka. A poruka je uvijek ista, ljubav. Jer neko govori ubi bližnjega svoga. Da. Od svi govore voli. Ali sad je važno tu detalji, je li ljubav posljedica ili uzrok, je li to odnos ili je to moja univerzalna vještina. Ti detalji su važni. Sad je to. Evo, to je dio koji sam razjašnjavao u knjizi. Apsolutno si u pravu, ali to što ti želiš neće biti lak projekt jer ljudi se slijepo drže svojih. Bravo, ali znaš šta nam je potrebno? Oprosti što te prekidam. Jer moramo odbaciti uvjerenja. Ovo je jedino mapiranje koje će zahtijevati konsenzus, koje neće moći biti dokazano, nego će zahtijevati dogovor. Zahtijevat će uključivanje, zahtijevat će nesebičnost. Ja ću morati odbaciti svoje uvjerenja, ti svoja, da bi se dogovorili oko termina običnog. To se odnosi na Boga. Da li ima Boga ili ne? Dok god je nekom važno kako se Bog zove, mi se nećemo dogovoriti oko ničega. Meni je osobno irelevantno kako se Bog zove. Meni je drago da stvoritelj postoji, da nam želi dobro. Meni je to dovoljno. Nekom nije. Nekom je važno kako se zove i oko tog su vođeni ratovi. Dok god je nama važno, zato ja kažem šta je sazrijevanje. Kad ono što ti je važno, počinješ odbacivati. Tebe zanima istina, a ne tvoje uvjerenja. Razumijem. Koja je razlika, kako u stvari doći, reka si kako znaš znanje, ali živjeti znanje i znat znanje nije ista stvar. Znači, znanje iz spoznaje, agijana, vigijana u Vedama. Super. To je od točke A do točke B je praksa, je disciplina. Iskustva. Daj reci nešto više o tome kako ljudi, na koji način, opet govorimo o iskustvu, da li su potrebne duhovne posebne vještine i prakse na tom putu od znanja do spoznanja znanja. Ja sam, ajmo ovako, mi se svi penjemo na istu planinu, na toj planini se nalazi jasnoća, ima 7,5 milijardi ljudi, ima 7,5 milijardi puteva na tu planinu. Nikom ne možeš, jedan će doći na jedan način, drugi će doći na drugi način. Ono što je sigurno, da će svako morati sakupiti sva ista iskustva po tom putu. Ti ćeš u sljedećem životu skupljati svoje iskustvo, ovom si došao po biti slavan, ja sam došao po biti maltretiran. Govorimo. Razlika racionalnog i spoznanog je opet samo iskustvo. Ja jako često razgovaram s ljudima na dnevnoj bazi normalno na ovu temu. I meni ljudi kažu, jako je važno biti nesebičan. Izvrsno je, ne bi nikad bio. Sljedeće sekunde napravi nešto sebično. Da. Racionalno. Nema spoznajno znanje. Nema spoznajno znanje. Racionalno, od svih stvari koje ja pričam, 90% ljudi kad sjedimo u kafiću će reći, pa normalno. Pa ne treba zamjerati, pa ne treba. Kad imaš strah, moraš se suočiti sa njim. Jel, mislim, pa nije neka nuklearna fizika. Ali nuklearna fizika to živjeti. Ja držim redovito predavanja, ja održim predavanja o egu i sad to moraš nadvladat, pričam i nakon predavanja završi i žena mi kaže svaka čast evo baš je jako dobro, stalno idem na ta predavanja i super ste ispričali da je ego dobar. Neko može čuti, ja mogu pričati o tome, ali to je stvar vlastitog iskustva. Tišina. Naprimjer, ja sam 2 godine učio tišinu. Ne čini se sad ove sekunde, ali učio sam šutjeti. Meni niko nije mogao objasniti tišinu dok ju sam nisam ispraksirao. Neko ti ne može objasniti vrijednost nesebičnosti dok ju ne shvatiš sam. Možeš racionalno, da, moram uključiti sve, ali kad dođe prvo da ti baba ostavila ostavinu, prvo ćeš paziti na svoju guzicu. Važno je slijediti istinu, to su govorili svi mudraci, skoro nisam ja prvi koji se tog sjetio. Ja sam se jedan dan, sam se pitao šta sam radio da sam nagrađen takvim znanjem, sa takvim spoznam. Ja sam se iskreno uvijek trudio, nekad uspio, nekad ne, raditi ono što je ispravno. Razlika između racionalnog i spoznanog je to što ti je racionalno, počneš prakticirati svaki dan. I život će ti u tome pomoći. Hvala. Ok, krenimo na onu drugu stranu, emocionalna zrelost. Jako je važna emocionalna zrelost, dosta o tome pišeš u knjizi. Za koga bi mogli reći da je emocionalno zreo? Kako se to manifestira na van? Ono što će vani izgledati na nezrelo. Jer Maja uvijek prikazuje ego, jako voli krivo interpretirati. Naprimjer, ja sam cijeli život jako radostan i vesel. I koliko god da sam bio radostan i vesel, uvijek su mi svi govorili da sam neozbiljan.
Ja kad sam završio faks su mi rekli neozbiljan se. Kad sam završio poslijediplomski su mi rekli da sam neozbiljan. Kad sam radio u međunarodnim korporacijama na menadžerskim pozicijama su mi rekli da sam neozbiljan. I kad sam kupovao gradske projekte su mi rekli šta god da sam napravio sam uvijek neozbiljan. Meni je trebalo 10 godina da shvatim da ljudi samo krivo interpretiraju moju radost. Ok, zanimljivo. Obilježje stvarno zrele osobe, neovisno o godinama. Broj 1 je znatiželja. Ne postoji... Onda sam ja na dobrom putu. Ja bih rekao na izvrsnom. Broj 1 je znatiželja. Bez znatiželja ne damo nigde. Ja govorim o znatiželja u našem unutarnjem svijetu. Jako je puno znatiželjno za ekonomiju. Za povijest nogometa. Zatim, mogu ja sad tu. Zašto? Ego ti želi kreirati distrakciju da se posvetiš vanjskom svijetu. Zašto? Jer u tome nalaziš potvrdu svog identiteta. Ja kad završim ekonomiju, ja ću biti najvažniji ekonomist i onda sam ja važan. Jer se ne osjećaš dostatno. Sam se osjećaš slab i treba ti potvrda nečega izvana. Ja ću biti što god. Potvrda vanjskog. Zato kažem znatiželja, ali za sebe. Tko sam ja? Broj 2 je nesebičnost. Zreli ljudi uvijek gledaju na interes svih. Miskoncepcija oko nesebičnosti je da ja nisam važan, ja mislim na tebe. Ne, to je pasivni ego. Zanimljivo. Nesebičnost je kad pazim na sve u ovoj prostoriji. Ne samo to, nego pazim na ljude koje ni ne znam. Pazim na vaše susjede pri donošenju svojih odluka. Ja kad sam radio hostel, ja sam imao hostel 50 kreveta, ja sam htio urediti zgradu, bilo mi je važno da svoj kvart uredim, da počnem, to su bile 2000, Zagreb je još izgledao dosta ruinirano, ja sam počeo, htio sam da uredim grad, htio sam pokazati stvarno strancima koji dolaze u Zagreb svoj grad, htio sam zaposliti ljude i htio sam zaraditi novci i ostvariti se. Ja sam na sve pazio. Tad sam još to nesvjesno radio, ali stvarno mi je iskreno bilo važno da su svi sretni. Zašto? Jer pasivni ego će uvijek zanemariti sebe. I straha će pobjeći. Ja nisam važan, ti si važan. Razumije, igranje žrtve nazovemo. Agresivni... Zato što tu isto dobija neku satisfakciju. To ego dobiva satisfakciju. Ego dobiva, jer bježi. Agresivni ego će navaliti, to su oni nadmeni agresivni. To je odmah vidiš, to je svima jasno. Pasivci su dobrice. Znate kako svi govorimo, on je dobrica. A jel bi ti htio to? Ne, ja ne bi. Ali on je krasan. Pa zašto ne bi ti to htio ako je dobro? Jer naša poanta nije dobrota, naša poanta je mudrost. Sviđa mi se to. Zrelost je mudrost. Mudrost uključuje dobrotu, a dobrota sama po sebi nije mudrost. Tako je. Znači nesebičnost. Moja sposobnost da mislim na sve, uključujući i sebe. I treće je radost. Je li radost posljedica? Nedavno ja radim s puno ljudi i jedan od osoba s kojom radim, prekrasan jedan Slovenac, i kaže: ja sam tek sad nakon razgovora s tobom shvatio da je moja ozbiljnost posljedica straha. Ja sam uvijek mislio da je ozbiljnost snaga. Sad sam tek shvatio da je ozbiljnost strah. Ja kažem, zamisli, užasno je logično, da ove sekunde ostaneš bez svih strahova, da te baš briga ko će šta reći, hoćeš se ostvariti, nećeš se ostvariti, neuspjesi, uspjesi, jel bi bio sretan ili bi bio ozbiljan? Kažem, pa bio bi ko ptičica. Da. Pa točno ko dijete, to. neopterećen. Pa ko dijete, pa onak si neopterećen, prst u nos, ove me gleda krivo. Znaš da se zbrinu da je sve u redu. Sve je u redu. I što god da se desi će biti u redu. Ali puknut ćete možda bus. Pa možda će vam puknut. It's ok. Dođem ja ponovo. Da, super, fantastično. Daj da se vratim samo sekund na ove izazove kod ega, pa si spomenija trivialnost. Jel možda još ima nešto? Ima, znači, ego nam iskrivljuje realnost i istinu na tisuće načina. Nabrojao sam par: odgađanja, neodlučnosti, strahovi, a evo vrlo lažni identitet. Ego se jako često može se opisati kao lažni identitet. To je sve ono što misliš da si ti. Ljudima je jako važno. Na primjer. Poslovni, kad god pitate osobu. Ime i prezime, spol, sve. Točno. Sve vezano uz tijelo. Sve. Znači, tijelo i odnosi. Sve. Tko si ti? Ja sam otac. Ne, to je samo jedna od tvojih uloga. Aha. Ja sam Zoran. Ne, to mi je ime koje mi je mama dala. Aha, pa ti si pisac. Ne, to je još jedna od uloga koja sam odradio. Ti si muško. Ba, trenutno sam tog spola, ali neću dopustiti da me to definira točno. Aha, čekaj, ali tko si onda ti? To je pitanje. Evo mogu reći, meni je odgovor došao prije pitanja.
Ja se sjećam dana kad mi je 2 tjedna mi po glavi išlo nitko. Nitko. Šta god da sam radio, meni nitko u glavi. Kakav mrtvi nitko? Šta sad nitko? Ja sam došao do odgovora prije nego do pitanja. Poanta pitanja, najduhovnije pitanje od svih je tko sam ja. To je pitanje koje te samo treba navesti da odbaciš vlastita uvjerenja. To je sve. Nema potrebe. Ja sam pročitao ovakvu knjižurinu nedavno, tko sam ja. Zato što su ta uvjerenja bazirana opet na tijelu i određenom geografskom mjestu, kontekstu, na 1000 vremenu. stvari. Da. Ja sam Spličanin, ja sam Zagrebčanin, ja sam Hrvat, ja sam Balkan. I onda imaš uvjerenja u skladu s tim. A da si na drugoj geografskoj točci, u drugo vrijeme skroz drugo. I čemu je razlika? Samo kad odbaciš to, kad se ne veže za svoje ime, podrijetlo, za ovo, za Zorana, za ovo, kog vole to su toliko bazične. Uvjerenja ide na jako, jako puno nivoa. Navijači smo ovog kluba. Evo ga, to je važno. To je važno, to je transcendentno. Hoću reći, to pitanje tko sam ja je toliko duhovno da ga apsolviraš, ti treba 100 života. Ali za racionalno ga shvatiti vrlo jasno. Tko sam ja? Pa samo da ne, kad si nitko možeš biti sve. Kreni od toga šta nisi. Točno to. Nisam ovo. Počni se gledati od tijela. Točno. Ali kažem, to su opet racionalne spoznaje. Kad ti shvatiš da ti je puno toga važno. Tebi je važno kako te zovu. Meni je bilo važno kako me zovu. Meni je bilo važno od kuca. Meni je bilo 1000 stvari važno. I onda kad sam počeo se pa čekaj, ovo je glupo. Pa mi je ovo glupo. Pa na kraju mi nije bilo važno ništa. Zato što si odvojio vrijeme napokon da reflektiraš i distrakcije nisu više utjecale na tebe. Ovo je istina koju nemaš pojma koju si rekla. Raditi sa sobom je posao. Pazite sad ovo, ja sam prodao svoje poslove, svoje firme da bi se mogao baviti sa sobom. Svaka čast. Jer ja znam koje vrijeme, to nije nešto što idem do dućana pa ću malo razmisliti o sebi. Ja sam namjenski odlazio po tjedan dana, mjesec dana negdje da bi se bavio sa sobom. Ja odem u šumu na 8 sati da malo razmislim samo o jednoj stvari. Pa nije to nešto što se usput. Zato nam ego kreira distrakciju. Ajmo gledat tekme. Ljudi se ne usude. Zašto se ne usude pogledati u sebe ljudi? Sad. Znaš, bježe od svega, pa zaspu uz televiziju, nemoj mi pričat, ne žele biti sami. Zašto, čega se boje? Točno, boje se sebe. Ali iz neiskustva opet. Iz čistog neiskustva. I onda si time prizovu patnju. Onda se dešavaju problemi. Zašto? Da ih osvijeste, da se počnu baviti sa sobom. Jedna osoba koja danas dolazi na predavanje je rekla, doći će moj sin. Ja kažem, super, a zainteresiran je za temu. Kaže, ne, nije. Evo, 20 godina da sam mu rekla, ne bi ni pomislio razgovarati o ovom. Ja kažem, šta se desilo? Žena ga je ostavila. Iz patnje. I sad mu je odjedanput tema interesantna. Moje pitanje je, da li bi se to desilo da je on bio zainteresiran za temu prije? Da se prije počeo baviti sa sobom i gdje, šta je, da li ima nekakvih izazova sa sobom koje smeta njegovoj ženi, da li je moguće da ga žena ne bi ostavila? Uzrok posljedica. Znači, mi vlastitom nesvjesnošću prizivamo patnju, probleme u normalnom, u materijalnom svijetu i onda to nazivamo sudbinom. A nijednom trenutku se ne pitamo, a šta sam ja napravio da sam prizvao to? Sami smo uzrok. I to je toliko jednostavno. Evo recimo strah od samoće. Neko ima strah od samoće i zato ga stalno partneri ostavljaju. Nakon 5. partnera koji ga ostavio, kaže, pa zašto se meni uvijek tako dešava, to je moja sudbina. Nije, nego se nijedanput nisi zapitao, a zašto mene ostavljaju, šta ja krivo radim. Jer ljudi, mi smo ko životinje, mi osjetimo tuđu energiju. Ako se ti bojiš, imaš strah od samoće i zato se jako vežeš za mene, meni automatski se stvara otpor. Pa nije neka nuklearna fizika. Kad neko trči za vama, vi bježite od njega. Pa to svi su u odnosima doživjeli. A zašto bježiš za nekim? Pa iz straha, jer ti moraš se na nekog osloniti. A niko ne želi biti oslonac. Mene su moje djevojke do 20. godine stalno ostavljale, jer ja sam stalno htio oslonac. I sa 20. godine kad sam doživio zadnju patnju, sam rekao, pa meni je dosta se oslanjati na nekoga. Ja sam malo otišao kao Forrest Gump šetati. Odlično. Sviđa mi se kako sve tako jednostavno objašnjavaš, legenda si. Ok, idemo na balans. Balans u svijetu dualnosti. Super. Balans između tijela, uma i duha. Kako ispravno i vrijedno djelovati u ovom svijetu, a u isto vrijeme biti ne od ovog svijeta, odnosno biti nevezan, neuznemiren, nedotaknut. Super. Posljedica opet. Mi ono što tražimo, to je da smo stabilni, da smo, kad se nešto desi, da nismo u brigama, da nismo nervozi, da nismo u stresu, ili tako, to se zove emocionalna otpornost. To je opet posljedica. Šta se dešava svima, evo na ovom primjeru od gospodina prije, 20 godina ignoriraš sebe, onda dođe prekid i raspadneš se. Zašto? Jer si 20 godina sebe ignorirao.
Mi stalno, uvijek se govori o stresu, to je sve zapravo posljedica. I onda, kako da ja budem otporniji na stres? A mi ne možemo o tome razgovarati uopće. Ne razgovara se to, odi u prirodu, šeći, razmišljaj, kopaj nos, Bogu dragom svejedno. Pitanje je zašto nisi otporan. Aha, je istina, da ja malo izbjegavam ove strave. A da, ne bi se sukobio sa ženom, znaš, tu sam malo slabiji. Da, i nisam htio promijeniti posao i nisam htio... Zašto su ljudi slabiji i neotporni na stres? Iz neiskustva opet. Sve se svodi na iskustvo, neiskustvo. Kad mi govorimo o balansu, mi zapravo govorimo da duša mora naučiti sve. Duša mora naučiti biti naivna, a mora naučiti biti nepovjedljiva. Da bi došla do kritičkog razmišljanja, do balansa. Duša mora naučiti biti agresivna, mora naučiti pasivna biti, da bi došla do interiornosti. Znači uvijek se radi o tom balansu i kad neko kaže ja sam tvrdoglav, ja uvijek kažem svima ne, nisi ti tvrdoglav, to je tvoje trenutno stanje iskustva. Ali možemo to promijeniti ako hoćeš. Ma ne mogu, ja sam takav. Onda si takav. Ako ti kažeš da si takav, sam sebi si zadao svoje stanje. I mi se čujemo za 3 godine kad kažeš da ti ipak nisi takav. Ja sam bio ateist kad sam krenuo na svoj put sada 18 godina, kad sam bio u 100 problema. Ja sam počeo onda uočavati da mi, ako sam bahat, do navečer dobijem pljusku od života. Ok? Ako sam u strahu, život mi pruži taj isti strah u roku 24 sata. A ako kažem ja ne bi nikad, ja to nikad dobijem u roku 48 sati. Pa sam, nakon 200. puta sam rekao da alo, čekaj malo. Ovdje ima veze. Ovdje vidim ja neki uzrok posljedicu. Znači mi sa tim svojim disbalansima prizivamo upravo situaciju u svoj život koji će nam omogućiti da prevladamo taj izazov. Ako se bojiš samoće, normalno da će te ostaviti taj partner i čisto iz prilike ti uprava, život ti daje da budeš sam, da prevladaš taj strah od samoće. Ali ja to baš ne želim. Zato jer ne želiš to dobivaš. To ćeš, to trebaš raditi, upravo to što ne želiš trebaš raditi. Ja uvijek kažem ljudima, reci mi što ne želiš u život. Ne želim materijalnu nesigurnost. Izvrsno. Mile, pali pilu, daj jednu materijalnu nesigurnost. Reci šta još ne želiš. Razumije? Jel tak igra igrica? Ovaj život ima vrlo, vrlo jasna pravila. Matematička, Excel pravila. I samo kad po njima ih interpretiramo ispravno, sve možemo interpretirati život. Bog nam se obraća svaki dan, kroz svaku situaciju. Samo moraš slušati i gledati, ništa više. Nemoj se baviti tekmom i torbicama, nek se bavi sobom. I to je sve. E sad, koliko ti treba da se počneš baviti sa sobom? Pa koliko ti treba. Mm-hmm. I kreće od tišine, jel? Tišina je... To jest moramo se maknuti od distrakcija malo. Tišina je mudrost koja je na kraju igrice. Meni jako puno ljudi se obraća, pa ja sam cijeli život u tišini. Zato jer bježiš. Nije pitanje što radiš, nego zašto radiš. Ja na svim svojim predavanjima, u knjizi, što god da radim, ja ljudima objašnjavam samo jednu stvar. Jednu rečenicu zapamte. Nije važno što radiš, važno je zašto radiš. Zašto si u tišini? I puno ljudi koji su u tišini, 99% će shvatiti da su u tišini jer bježe. Od čega? Bježe od neugodnosti. Vanjskog svijeta. U stvari žele samo neku odmor. Pustite me na miru. Meni je dosta svega. Da, taj džir. Ali opet je sve na razini ega i materijalno. Točno. Želim da se ja osjećam ugodno u ovom tijelu, u ovom životu, u ovim odnosima. Jel poanta je, ego nas uvijek baca u disbalans. Jedan je nemir, moram stalno trčat, moram, znamo šta ego to radi. A s druge strane ne, pustite me na miru, bježite, ja samo hoću svoj mir. A šta je istina? Da moraš biti miran u nemiru. Samo zato jer moraš ne znači da, samo zato jer možeš, ne znači da moraš. Znači ja te pozivam da možeš biti u nemiru, u disbalansu, ali to ne znači da moraš. Ako me razumije. Zato kažem, ljudi, za mene je bilo jako mukotrpno naučiti tišinu. Ja dolazim spektra agresivnog, ja sam bio malo nadmen, malo jako pametan, sarkastičan, pa sam se morao suzbijati, malo sam morao začepiti čarapa u usta. Ja sam tišinu učio doma 3 godine dok sam pisao knjigu. Kako si to radio? Zatvorio sam se fizički u sobu, interpretirao znanje. Kao narkomani što se odvikavaju. Bravo. Kao turkey. Točno to. Ja sam se morao povući u tišinu. Znaš koliko sam ja u tišini naučio. A neko ko je u tišini treba iskoračiti u buku. I mora učiti od buke. Jer poanta je stalno tog balansa. Ne može se nekom reći tišina je ispravna. Ispravna je za agresivca, za pasivca nije. Njemu treba buka. Znači ti u bilo kojem da si disbalansu moraš doći u sredinu. Da sve možeš, ali sam zato ali možeš ne znači da moraš.
Nadam se da to ima smisla. Znači, opisuješ u stvari proces joge. Joga je umjetnost sveg djelovanja i balansa. Znači, joga nisu vježbice. To što ti opisuješ je joga, prava joga, duhovni proces. Evo, meni je ono što mi je moguće, što mi je interesantno, baš čitam komentar. To je balans tijela, uma i duha na putu samospoznaje. Točno to. Djelovanje u ovom svijetu, a ne biti od ovog svijeta. Evo, to je velika umjetnost. Ne? Ali je moguća. Naravno, i igrica nas propela prema tome. Točno, moraš ići tamo. Točno, pa zato si ovdje. Pa nisi došao radi tekma. Pardon, ja stalno na tekmu, ali kad sam u Splitu, najsportskim gradu, moram utakmicama. Ok, idemo sada na temu broj 3, vanjski svijet. Idemo se podsjetiti onoga što smo već ti i ja pričali u prvom podcastu. Obavezno pogledajte prvi podcast svi. Definicija, što bi bila definicija po tebi iz sad ovog gledišta? Možda možeš i dati paralelno kako si prije gledao na to. Definicija poslovno i privatno uspješne osobe. Super. Jedno je važna stvar napomenuti, često me pitaju za moje mišljenje. I ja svima istinu želimo. Točno to. Briga li za tvoje mišljenje? Mene briga za moje mišljenje. Znači ja svima kažem, pardon, mene briga za vlastito mišljenje, a kamoli za tuđe. Jer ja da imam mišljenje, ja nikad ne bi došao do ove istine. Da. Meni je trebalo opet desetljeće da odbacim vlastito mišljenje. Najneugodnija istina za nas ljude je da spoznamo da ne znamo. Šta? Da ne znaš ništa o osobi koju osuđuješ. Da ne znaš ništa o sebi. Da ne znaš ništa o stvarima koje radi. Da jako puno stvari ne znaš. Od tud proizlazi znatiželja, od tud proizlazi otvorenost, od tud proizlazi ljubav. Wow. Zato su ljudi znatiželjni. Od ne znam. Od sposobnosti da priznane. Svi sjednite na kavu i danas pitajte što mislite, evo 10 ljudi koji neovisno o godine, i pitajte što mislite o trenutnoj političkoj situaciji. I svi će početi izražavati mišljenje. I to se pretvori u jedan kokošinjac. Svi samo pričate 3 sata, odeš doma, nisi ništa naučio. Ti si izgubio vrijeme. Jer si iznosio svoje mišljenje. A što je ispravno reći? Pa ne znam. Pa ne znam ni zašto ovaj radi, ni zašto ovaj, ni kako će puno stvari ne znam. Ali znam nešto o sebi, mogu ti to podijeliti ako hoćeš. To je najveći uspjeh. Neće biti popularan u ekipi. Ne, možemo i o tome. Ajme, evo ovoga, filozofa. Točno to. Tu mi je došla šutnja, jer sam shvatio da smetam, onda sam naučio tižeš. Ali da vratimo se na onaj uspjeh. Ali to je isto zanimljiva tema, odnosno društvo, novo probuđeni ljudi i društvo, staro društvo. Imam evo baš primjer od prije 4 dana, ako ćemo možemo to proći, ajmo na ovaj privatni poslovni uspjeh. Evo zapisat ću da ne zaboravim društvo. Društvo. Vratimo se na privatni poslovni uspjeh. Da. Rekla si da ti super bila moja rečenica da je uspjeh iluzija. Sve je iluzija, tak je i uspjeh iluzija. Ja moram završiti fakultet, ja moram dobiti onaj posao, ja moram dijete dobiti, ja moram obitelj, ja moram dobiti napredovanje, ja moram. I što god moram dosegneš, shvatiš da to iste sekunde nestane. Ja sam pitao 2000 ljudi kad si završio faks, šta si radio sutra? Pokaže ništa, jer sam tražio posao. Pa točno, iste sekunde si zaboravio taj svoj uspjeh. Ja ne kažem da nije nužan, ali je nevažan. Mi moramo postići jako puno uspjeha da shvatiš da je nevažan. Ja više uspjehe ne naganjam jer su mi nevažni. Ako nešto napravim jer moram iz materijalnih pobuda. Djeca mi nešto moraju jest pa ću kupiti zemljište, prodati, napraviti zgradu, nešto. Nije važno. Ali razumijem nevažnost istoga. Ne negiram nužnost. Nisi vezan za to, niti to cilj, smisao. To je nevažno jednostavno. Utočište tražiš u tome. Točno. Ja to napravim, super. Aj, možemo sad o ozbiljnim stvarima. Ja sam ujutro išao razgovarati za kupnju nekog zemljišta, to mogu razgovarati 5 minuta. A 3 sata ću razgovarati o ovom. Jer ovo je važno. A ono je nužno. Uspjeh je nužan. Ja nikom ne bih rekao da uspjeh. Mene, kad razgovaram sa ljudima, ti bi mi rekao da ne trebam ići otvarati firmu. Ja bi ti rekao otvori 5 firmi. Ja bih ti rekao završi 12 fakulteta. Napravi sve što osjećaš da ti je potrebno. Jer to je iskustvo po koje si došao. Niko ti ne može reći da je to glupo. Kad nekom vidite da je neko tvrdoglav i onda mu govoriš, ali glupo ti je biti tvrdoglav. To što mi njemu pričamo, to je nevažno. To se odbija od njega. To se odbija, točno to. Jer igrica je tako napravljena. Mi druge vidimo jako čisto, sebe ne možemo vidjeti. Zato se moramo potruditi. Tak je igrica napravljena. Niko nije kriv, stvari su jednostavno takve kakve jesu. Ti moraš puno uspjeha, koji puno puta biti tvrdoglav, dosegnut, da dođeš i kažeš, ali čekaj, ovo je fakat nevažno. Pa točno. Nije ni loše, ni dobro, nego je nevažno. Privatni poslovni uspjeh nam je uvijek manifestacija unutarnjeg svijeta. Ja sam uvijek govorio da ja poslovno nikad ne bi uspio da nisam ocu oprostio.
I sad ja na poslovnim konferencijama držim predavanje o oprostu ocu i svi me gledaju sad kakve veze sad oprost otac sad ima sa kupovinom zgrade. Ja kažem ima, zato jer da nisam oprostio ocu, ja bi ostao u zamjeranjima. I ta zamjeranja bi mi još uvijek bi mi držala tu veo preko očiju. Ja ne bi ništa ispravno vidio, ne bi interpretirao ispravno, ne bi imao hrabrosti se suočiti sa izazovima pred sobom. Sve što bi mi došle informacije, krivo ih interpretiram. Jel znate kad se svađate sa ženom ili sa mužom, ti kaže žuto, on ili ona čuje plavo. Da. Jel ste u emocijama? Ja sam se kroz cijeli svoj poslovni put, ja sam se jedino borio sa svojim emocijama. Točka. Emocije nam... Što su emocije? Super pitanje. To je ni meni nije baš jasno. Znam da su dio mentalnog, psihičkog tijela, koliko su korisne. Okay. A zašto su korisne? Kako s njima se nositi? Ovo je nešto što će ljudi, ovo je već dio koji je iracionalno je teško shvatiti, pokušat ću. Vrlo je važno prvo razdvojiti emocije i stanje ljubavi. Ljubav nije emocija. Zahvalnost nije emocija. Mir nije emocija. To je stanje. To je stanje koje osjetiš kad se popneš, vi ste u meditaciji, koliko sam shvatio osjetili ste ljubav, osjetili ste iskrenu zahvalnost. Kad si zahvalan na lošemu, zahvalnost nije kad si ti zahvalan na svoje obitelji ili imam novac, ili sam sigurno, to nije zahvalnost, to je prvi level zahvalnosti. Zahvalnost je kad ju počneš živjeti. Ja ovo sve što radim i razgovaram, ja radim iz čiste zahvalnosti. Ja sam gledao komentare na svojim podcastima i stvarno su vrlo velika većina pozitivnih, hvala. I pročitam par vidi egoista. Točno. Možeš me interpretirati kao egoistu. Ti nemaš blage veze zašto ja ovo radim. Jedino ja znam zašto ovo radim. Da li ja zato ili želim biti na televiziji ili zato ili želim pomoć. To ne zna niko osim mene. A to je cijela razlika. Cijeli svemir se nalazi u toj točci. Zašto ja to radim? Ja ovo sve radim iz čiste zahvalnosti. Neko može to razumjeti, neko ne. Ja vam mogu reći da jako zbunim ljude sa tim, jer ljudi me pitaju, pa čekaj, ti si iz poslovnog svijeta, šta ti pišeš o egu, ljubav, kakve to im... Ljudi me znaju iz različitih uloga, oni koji me znaju iz poslovnog svijeta me ne mogu spojiti s ovim. I uvijek me pitaju zašto to radiš. Ja kad kažem iz ljubavi, kompletno se izgube prema ženi. Ne, iz ničega, iz ljubavi. Nema prema kome, ljubav nema target. Ljubav je u tebi. Ali to se ne vidi na tebi. Pa ne, ljubav nema target, super ti je to. Sviđa mi se to. Točno. Obično ljudi tako percipiraju ljubav prema djeci, prema ženi, prema naciji. To je opet iluzija koju nam ego pruža. Jer ljubav ne postoji prema nečemu. Ja znam voliti tebe i sebe i svoje dijete i tog susjeda. Znači govoriš o sveobuhvatnoj božanskoj ljubavi. Točno, ali ona je u nama. To nije vani nešto. Da, to je duševni. To je duševna stvar. To je moja sposobnost da volim. To je moja vještina. To je esencijalni dio i aktivnost tvoje duše, naše duše. Točno, ali poanta da je ona ultimativna zrelost. To je poslijediplomski. To je doktorski, to je dizertacija. Evo recimo. A kreće od znatiželje, vjere, povjerenja, od 100 stvari neutralnosti, ravnodušnosti, što se reka prema zlu i dobru. Bravo. I dođe do potpune zrele ljubavi. U Bhagavad Giti šta piše? On govori o ravnodušnosti. To nije ravnodušnost kao tako, to je teško naći tu riječ. To je... Ništa ne utječe na mene. Moja žena kad se... Neuznemirenost. Dobrim i sve je dobro. Nisi oduševljen kad ti je dobro, nisi razočaran kad ti je loše. Pa točno to. Jer čim ti ideš gore, moraš ići dole. I čim se ti puno oduševljavam s dobrim, znači da ćeš puno i patit kad padneš. Ja i žena smo 4 godine, stvarno maksimalna posvećenost knjizi, sve u to. Izađe, vidiš u izlogu. Pita žena, jesi sretan? Bio sam sretan prije toga. Razvala se smija. Ne treba ti ništa, ti nije potrebno. Točno materijalno to. Da te upotpuni. Točno, ali ne treba meni sad da nekom mi plješće, ni da me kudi, ni da... Pa čim ideš gore, dole, ništa. Ove sekunde ja sam bio sa tvojim mužem, meni je savršeno. Meni je ove sekunde savršeno. Ja ne čekam dok izađem, pa dok odem jesti, piti i gledati u sunce. Pa ćeš onda biti sretan. Meni je ove sekunde sa tobom savršeno. Ja ne bi nigdje rađe bio neko ovdje s tobom. Ako to ima smisla. Ima, meni se to baš sviđa. Daj, vrati mi još samo malo na emocije. Još mi tu malo reci. Točno, otplavio sam. To me zanima. Što su te emocije? Je stanje. Jel pričali smo o tom stanju? Da. Emocije su distorzije. Distorzija? Čega? Emocija su distorzija duha. Okay. Emocije su način na koji nas duša upozorava da smo se odmakli od istine. Daću praktičan primjer.
Ines mi kaže nešto ružno, Zoran sve što pričaš je glupost. Onda se Zoran rastuži, jel tako? Ta moja rastuženost je signal moje duše koja mi kaže Zoran ne razumiješ situaciju. Nešto ti nije jasno. Onda Ines dođe i kaže ti si savršen Zorane, onda je Zoran jako sretan. Juhu! Jel tako? Znači Zoran ide gore dole. To kod da ja sam ti dao daljinski upravljač da sa mnom upravljaš. To moje juhu je zadovoljenje ega. To nije sreća. Jer je izazvano nečim vanjskim. Tvojom pohvalom. Jel tako? Ako ja padnem, pao sam zbog tvoje pokude. Znači ja sam tebi dao daljinski da sa mnom upravljaš. Emocije i stanje ljubavi je jako lagano razlikovati. Broj 1 uvijek je izazov kao na vanjskim stanjem. Emocija uvijek dolazi izvana. Nečim što se desilo ili nije desilo. I broj 2 uvijek je prolazna. Stanje ljubavi je trajno. I uvijek je izazvano iznutra. Intrinzično je. Točka. Wow, šta kažeš Darma? Ok. To sam poljoprivredno naučio. Dobro su te naučili. Dobro. Znaš kako se kaže, rad na zemlji je kako je, terapija. Yeah. Jan je napisao, idete na terapiju zato što ne kopate u vrtlu. Kapa u vrtlu. Vratimo se na društvo. Kad postanemo tako zainteresirani za znatiželjni, za duhovne teme, za prave teme, kako se ophoditi u društvu? A imamo staro društvo koje je ostalo, ajmo reći, na istome. A mi bi im htjeli sve to reći, podijeliti, a oni nas gledaju. Kako djelovati? Mi bi im to je htjeli... čest, vjerojatno puno gledatelja ima taj problem. Htjeli bi im dati, htjeli bi im reći jer njima to toliko pomaže, a dobijao blok. Ne, htjeli bi im nametnuti. Ok. To sam ja radio. Ja sve što sam naučio sam iz vlastitog iskustva. Mene ljudi uvijek pitaju, pa iz koje knjige? Pa nema knjiga, život je knjiga. Ti jedino možeš ovo shvatiti iz vlastitog iskustva. Ti možeš pročitati 1.000.000 knjiga. Tvoj ego će se samo vezati za naučeno. Jedina spoznaja dolazi iz iskustva. Kad sam htio dijeliti to što sam ja naučio, sam vidio da nalazim na otpor. I moja svijest koja je tad već počela raditi, sam primijetio, ako ja napravim ovo, ja sam stalno dobijam otpor. Jer jedino ego želi nametnuti. Znaš šta bi ti trebao? Ja sam ti sad napravio ovo i sad sam ja ovo spoznao, a ti bi trebao ovo i sad ja ovdje A je li te neko pitao? Pa nije. Pa šta pričaš onda? Tu dolazimo do tišine. Mene je trebalo 10 naučiti tišinu. Ja sam proučavao sam tišinu. Koliko je snažna. Inače, tišina je strašno oružje. O tom potom. Hoću reći, u trenutku kad sam budio se, ja sam osobno tupavi vojnik. Evo, iskreno. I žena mi to kaže, potpuno je u pravu. Ja nisam ništa, nemam nikakve vještine, nemam nikakve spoznaje, nemam nikakva posebna znanja. Ništa. Na meni nema apsolutno ništa posebno, osim znatiželje. I poslušnosti. Ja kad vidim da trebam ići lijevo, meni intuicija kaže lijevo, ja ostavljam sve, ja ostavljam projekte, ženu, djecu, ja idem za tam gdje mi je intuicija rekla. Ja kad vidim da je nešto ispravno, ja ću to napraviti bez obzira na cijenu za obavljanje toga. Ako me to koštalo odnosa, platit ću to odnosom. Ako me koštalo novaca, platit ću novacom. Ako me koštalo vlastitim jajima, platit ću to vlastitim jajima. Jedino sam slijedio tu istinu. Kad sam slijedio svaki put istinu, ja sam mijenjao okolinu. Prvo su mene ljudi ostavljali, pa sam ponekad ja ostavio. Uglavnom uvijek je dolazilo neminovno do razdora. Jer cijena za novi život je stari život. Ti ne možeš napraviti skok. Cijeli smisao našeg postojanja... Moram ovo zapisati, ovo mi je toliko dobro. Možda ću nazvat podcast ovako. Cijena za novi život je stari život, vrh. Ono što hoću reći, da smisao života su promjene. Mi kad govorimo o balansu, mi govorimo o cjelokupnom balansu. A balans je da s jedne strane imamo strah od promjena. To je glavni strah koji nam ego nameće. Strah od promjena. To je glavni strah. Jer što god da hoćeš napraviti, ćeš morat mijenjati. A zašto se bojimo? Je li to u korijenu strah od smrti ili je nešto drugo u pitanju? Ne, to nam je nazovemo, to je glavni strah koji je zadan igricom kako bi te spriječio da ideš dalje. Da li postoji strah iza... Točno, jer da je lagano, još jednom, svi bi to radili. Pogledajte, pokušajte uvesti promjenu bilo gdje, oko bilo čega. Prvo se javlja smrtni strah. Prvo je ne, a onda tek počnemo razgovarati. Sa jedne strane imamo strah od promjena, to je glavni strah. A s druge strane imamo želju naše duše da istražuje, zato ljudi rone, zato idu na vrh planine, zato ide u svemir, zato idu u sebe. Jer naša duša ima potrebu za istraživanje, malo zrelija duša.
I opet se radi o tom balansu. Smisao svega je promjena. Ti ne možeš doći do novog iskustva dok ne kažeš za staro ovo je nevažno i kreneš u novo iskustvo. To se zovu namjenske promjene. Osobno šta to znači u životu, ujutro se probudim za isti onaj hostel koji sam imao toliku želju stvarati. Probudim se nakon 10 godina i pitam se zašto sam ja u njemu. I shvaćam da sam iz straha opet. Straha od promjena. To je poznato, tu dolaze novci, ja moram imati novce mojega, to je poznato, ne mijenja. Ja sam rekao ne želim podilaziti vlastitoj slabosti i prodao sam ga za 2 mjeseca. Namjenska promjena, ja sam morao reći ne, ovo je put kojem više ne želim. Jer ego je status quo. Ide, samo ne mijenja, jel? I 10 godina kasnije, pa evo kad se meni desili problemi. Pa bili su ovih 10 godina, si dobivao toliko informacija. Ti si trebao skrenuti, zelena svjetla, skreni lijevo, a ti tvrdo glavo svojim putem. Život to ne tolerira. I onda dođeš u neke godine i kažeš meni se sve raspalo, šta da sad napravim? Da, bolest, loši odnosi. Točno. A šta si radio zadnjih 20 godina? Gledao si... Točno. Evo. Sinkroniciteti su nam jasne poruke od uprave, stvoritelja života, lagane smjernice. Želite usmjeriti tamo gdje je najbolje za tebe. A tamo gdje je najbolje za tebe je uvijek najteže. Na nama, na našoj svijesti je da to prepoznamo, a na našoj hrabrosti je da to slijedimo. Jer nije isto znat svoj put i hodat njima. To je ogromna razlika. U duhovnosti je svijest broj 1 termin. Svijest je samo jedan mali dio priče. To isto toliko važno je hrabrost. Jer sve što mi prepoznamo, mi moramo to napraviti. Tu se ključ krije. U našim dijelima. Jer najbolja molitva su naša djela. Bog nas sluša jako pažljivo, a znaš šta najviše sluša? Naša djela. Naše riječi ne funkcionira igrica na taj način. Mi našim djelima pokazujemo našu namjeru. Riječi su bezvrijedne. Ko kad ti neko kaže volim te, a ode sad nekim drugim. I šta te riječi znači? Ništa. Naša djela su najbolja molitva. Tako te Bog sluša. Tvoje djela se evaluiraju. To se povezuje sa slobodnom voljom, koja je nužna i na taj način te se evaluira i sukladno tome ti se daje karmičke nagrade ili po zubima. Dobio sam i puno puta po zubima pa razumijem kako to izgleda. Baš sam danas slušala jedno predavanje od jednog Svamija iz Vivekananda Society Vedanta gdje je rekao, njegov guru je rekao da je ekvivalent prosvjetljenosti fearlessness, kao neustrašivost. Da je osoba neustrašiva, znači da je praktički prosvjetljena. Tako da Točno. Tu vidimo tu hrabrost što si spomenuo. Točno, ali, opet je ključno, kod straha, puno sam proučavao strah. Strah opet mora biti u balansu. U jednom dijelu se možda ne bi složio kompletno sa njim, iako siguran sam da razgovaramo da bi se dogovorili. Strah opet mora biti u balansu. Ima jedna uzrečica koja kaže, sad je prešlo jedno druge, ne smiješ se bojati ničega, sve mora biti pravilno. Opet postoji zdravi strah, sve mora biti u balansu. Tako je, jel ti želiš da ti je tvoje dijete kompletno bez straha? Pa ga pusti na motor. Nek bude kompletno bez... Mislim da je mislio ovaj više u smislu nevezanosti. Ne bojiš se, znaš šta je maja, znaš šta je realnost. Nisi zastrašen, jel? Točno. Zato je uzrok svih naših ponašanja su strahovi. Vežemo se iz straha od slobode, od nezavisnosti. Jel tako? Zamjeramo od straha, opet od slobode. Zamisli da nikom ne zamjeraš. Više se nemaš na koga se raš ljuti. Nemaš relaciju s nikim onda. Točno, nema. Ti kroz zamjeranje stvaraš odnos na negativni način. Ti se ne naslanjaš opet na nekog, jer ti si mi kriv. Ako si mi kriv, ne znači da ja nisam odgovoran. Da. Ja kažem, moj otac je bio kriv za ono što mi se desilo u djetinjstvu, ali ja sam bio odgovoran za to riješiti. Da. I sviđa mi se to što si rekao kako je u stvari se sve vidi po djelima, riječi su tu jednostavno besmislene, ali pogotovo se vidi u djelima u momentima krize. Tu se vidi di smo šta smo. Ne u djelima u svako kada je sve ok ili kada je ajde ono neutralno, nego u krizi se vidi di si ti na kojem nivou. Točno to. Znači, sad dolazimo do one emocionalne otpornosti. Jer sve što radiš u dobro vrijeme, u mirnodopsko vrijeme, ti se pripremaš za krizu. To vam se u poslovnom svijetu vrlo jasno zna da svaki 7 godina dolazi kriza. I dok su dobre godine, onda šteriš, sparaš, da radiš jaču svoju firmu, a govorimo o firmu, a govorimo o vojsci, da govoriš o bilo čemu. Manje je važno o čemu se radi. Važno je samo da u mirnodopsko vrijeme, dok nema krize, ti bildaš sebe. Sad je važno što radim dok mi je dobro u životu. Kad dođe kriza,
onda ću biti dovoljno jak da ju prevladam. Onda kapitaliziraš točno, na onome točno si to. Što si radio za njih a ne da sam tih 7 godina, jer uvijek se kaže 7 bogatih, kako se kaže, 7 bogatih krava, 7 siromašnih, mršavih krava, jel tako? Jer se zna da cijeli život opet ide u tom ciklusu. Idu krize nekakve, uvijek dođe kriza. I u osobnom životu i u svijetu. Mi moraš se naviknuti na krize, a ne izbjegavati krizu. Jer uvijek će doći inflacija, covid, onaj, uvijek će neki rad doći, uvijek će biti, jer je igrica tako napravljena. Da nema izazova, ne bi bilo svijeta, nema potrebe za igricu. Kako ima izazova za nas, jer mi ko ljudi smo jedno. Onaj koji je spoznaje da smo doslovno jedno. Ja i ti smo jedno. Odnosi se na duše, tijelo nas malo razdvaja, materijalni svijet, nije važno. Ali zbog toga što smo jedno, na nas izazovi djeluju ko na nas ko osobu, isto tako ko na nas na ljudsku rasu. Pogledajte COVID, pustimo sad ko je zacijepljen, o tim uvjerenjima uopće neću razgovarati. Ja govorim zašto se na primjer desio. Šta je COVID napravio? Zaustavio je svijet. A šta je bilo sa svijetom prije toga? Jako je žurio. Moram. U jednu sekundu je majka zemlja rekla sad ćemo svi stati. Moje pitanje je da li je moguće, hipotetski, da nismo toliko trčali da ne bi bilo potrebe da nas se zaustavlja. Primjećujete kad je neko jako agresivan, onda ga uvijek život će ga zaustaviti, zaštopati. A kad je neko pasivan, život će ga htjeti pogurati iz komfort zone. Zašto su ljudi u brakovima? Često iz straha. I onda se raspadne strah, zašto? Da ti natjera da brodić izađe iz luke. Jer mi, ljudi, naša duša je napravljena za otvoreno more, za istraživanje, a ne za sigurnu luku. I ako sami sebe namjenski ne dovodimo u van komfora, život će to napraviti za nas. Ja sebe, na primjer, namjenski stalno guram van komfora, tuširam se u ledenoj vodi, kad je vani pljusak, ja odem na planinarenje, točno. Znači, namjenski sam sebe dovodim u diskomfort. I onda sam u tom diskomfortu našao komfor. Neka ti zona nekomfora bude komfort. Točno, pardon, opet malo daleko otiđem ja. Ne, sviđa mi se, moja zadnja gošća isto o tome pričala kako je cijela poanta hrabrost i radost i uspravno stanje i neka ti kaže zona nekomfora postane zona komfora. Točno, tu je rast, tu je cijeli rast. Tu je cijeli rast, ali ti moraš namjenski ući to. Jer vi pogledam, ja sam danas, prekjučer, sam imao razgovor sa jednom osobom i kaže želim ostaviti muža, ne znam uopće zašto, ne, i nakon pol sata razgovora mi dođemo, je li u komforu. Kaže on je cijeli život podredio svom komforu. I onaj koji u komforu ne vidi problem da je u komforu. Svi oko njega vide da je to problem. Ali on koji to radi, on ili ona, nije važno spol da se krivo ne shvatimo. Hoću reći da komfor sam po sebi je egoističan. Jer naš ego traži komfora, hoće status quo, hoće mirno, toplo, ne mijenjaj. I onda mi svi kažu, čekaj, ja moram cijeli život se truditi da dođem do komfora i onda kad dođem u komfor moram sam sebe izvući iz njega. Točno. Ali to je glupo. Slažem se, pa nisam ja radio pravila igrice. I onda kako u Bhagavad Giti stoji najveći test, znači je u trenutku smrti. Znači smrt je finalni test u kojem se ogleda cijeli naš život i objašnjeno je kako ona misao koja je dominantna u trenutku smrti je sumum bonum svih misli i naših vrijednosti. To je neki naš točka na i to te propela u sljedeće tijelo za sljedeća iskustva i sljedeći set igrice. Izvrsno. Strah od smrti, radio sam nedavno video na tu temu. Strah od smrti je jedini strah s kojim se očigledno sad ne možemo suočiti, jer tak se prevladavaš strahove suočavanjem. A kako uvijek me pita sa smrti? Smrt je jedini strah sa kojim se možeš suočiti jedino jasnoćom. Kad ti iskreno shvatiš, kad spoznaš, ne racionalno, ne kad spoznaš kak radi cijeli svemir i da postoji stvoritelj i da tvoja duša ponovo ide, da nema smrti duše i da si ti vječan, onda te nije strah smrti. Strah od smrti je opet posljedica. Strah je uzrok, oprosti što te prekinem, ali toliko mi je ovo zanimljivo. Uzrok straha je neznanje. To nejasnoća. Znači logički dolazimo da je znanje uzrok oslobođenja. Savršeno. Samo logika. Da, samo logika. Pa sve što mi govorimo je užasno logično. U tome nema zato ja sam prvi protiv mistificiranja, protiv ikakvih ikona. Jer čim staviš ljudima ikonu, to se svrstava određene ladice. Ti si taj, ti si katolik, ti si budist, ti si ovaj, ti si onaj. Mene pitaju ko si ti. Ja kažem, zašto imam potrebu da budem iko?
Ja samo pričam o istini. A ti me svrstaj di god hoćeš. Neki me zovu propovjednikom. Reci sve sam. Ali točno to, jer poanta bit niko je da možeš biti sve. Šta ti trebam biti? Svećenik, evo može biti ću svećenik. Šta si sad? Business coach, može biti ću... Nazove me kako god hoćeš. Špiro Špula. Meni je važno ono o čemu govorimo. Meni je sadržaj važan. A mi moramo odbaciti formu da bi došli do sadržaja. A sadržaj je upravo ovo. Svi imaju strah od smrti. Daj mi pomozi da to shvatim. Ne mogu ti pomoći, morat ćeš sam to shvatiti, ali ti mogu pokazati samo put. A sam ćeš morat hodati. Nedavno mi je evo baš prijatelj koji je imao jednu spoznaju i shvatio je kako radi svemir i dobio je tumor na mozgu, išao je. I kaže jedino što ga je sve super prošlo, fenomenalan. Nikad nisam vidio jedan od ljudi koji su toliko napredovali u toliko kratko vrijeme. Kaže jedina stvar koja me prije operacije me držala mentalno, jer sam znao da je sve u redu. I ako odem da ne idem nigdje. Kaže, jedino me ta spoznaja mi je sprečila strah od smrti. Naravno, ništa ogromna drugo. praktična stvar. Samo u praksi i govorimo. No? I toliko strahova se automatski s time gubi kad ljudi shvate u stvari očima znanja i iskustva da su duhovno biće. To je skroz druga dimenzija življenja i ponašanja i svega. Točno. I vrijednosti. Ali jednostavno, to je opet iskustvo do kojeg moraš doći. Tako je. Egoistično je ne razumjeti da netko ne razumije. Mi moramo razumjeti. To je kod da neko iz srednje škole ne razumije kako neko u osnovnoj školi ne razumije nešto. Prva stvar gdje ljudi nastaje sukob je, pa ja tebe ne razumijem, kako to ne razumiješ? Pa jel stvarno ne razumijem? Ja se sjećam kad su meni ljudi govorili da ne razumijem. Ja sam rekao, ali stvarno ne razumijem, pa daj mi pokaži, nauči me. Puno stvari nisam znao, priznam. Pa daj mi pokaži, nemoj me osuđivati. Nije mi imao ko pokazati, morao sam sam naučiti. Ali zato ja kažem, ja želim svoju djecu naučiti, ja želim pokazati ljudima, sve u redu, to je sve samo manjak neiskustva. Svi se moramo jedni druge naučiti. Ko braća i sestra. Ako vidiš najmanjeg da ne zna, pa daj mu pomozi. Nemo ga osuđivati. A kako napraviti taj, shvatiti, evo recimo ti si u početku nametao svojim prijateljima, ali recimo ovaj rad koji sada radiš, opet se može neko reći da je to isto nametanje. U čemu je razlika? Postoji ogromna stvar, znači mi možemo interpretirati sve, jer uvijek svima kažem, jedno je izvor informacije, drugo je interpretacija informacije. Moj rad svako može interpretirati sukladno svojoj zrelosti. Razlika je između nametati i ponuditi. Znaš u čemu je razlika? Koliko je teško. Ja da bi ovo ponudio, ja sam morao prvu knjigu pisati 1,5 dana, drugu sam pisao 4 godine u samoći. Da se želiš nametnuti, da li bi ti 5 godina svog života potrošio na to? Ja prije 5 godina sam razmišljao, sam počeo Uber, znaš ti bi trebao, ja kužim, ti ne kužiš i sad ja vidim otpori uvijek. Ja kažem, ali ja namećem. A šta ja moram napraviti da ponudim? Ja moram napisati, čekaj, knjige mora, pa to je 10 godina posla. To je ljubav. Kad je teško, zašto? Jer ja sad ponudim tu knjigu, onda ja kažem ja ponudim tečaj, onda neko dođe tamo, onda mene neko nešto pita, ali ja nikom ne objašnjavam. Ja imam pravo odgovoriti kad me se pita, ali ako me se ne pita, ja moram šutjeti. To je pravilo učitelja. Dok te se ne pita, nemaš pravo govoriti. Znači nema ništa od evangelizacije, nametanja, propovijedanja. Ništa. Smatraš da je to kompletno krivo što rade ljudi u skupinama i religijama. Neki put se ljudi uhvate i zato. Ljudi ne žele čuti, ne žele izaći iz zone komfora, ali recimo, ja sam imala to iskustvo. Znaš, sad šta je, do čega je, da ja nisam govorila, možda su oni bili spremni, nemam pojma. To je umjetnost. Umjetnost je kako prezentirati znanje, koliko kome dati, što reći, jel? Točno. Vrlo je jednostavno. Ego nameće, ljubav nudi. Ti imaš pravo ponuditi što god želiš. Dok god te neko ne pita, ti nemaš pravo pričati o tome. Ja sam ovdje došao na tvoj poziv. Ja idem predavati, tamo ljudi svojevoljno dolaze. Ja ne dam njima doma. I onda mu kaže, jel ti ja mogu pričati? Ne. Ja pričam o ovome, ko želi odgovor, može pitati. Ja se i dan danas družim normalno sa ljudima. Evo mi smo sad došli iz Zagreba s autom, djelatnici mojih izdavača. Mi nismo skoro progovorili o toj temi. Ja zato što njih možda nije toliko interesiralo. A? Mene to nije važno. Dok me neko ne pita i ne pokrene temu, ja sam neću. Mogu o vremenu, mogu o ovome, ja ne želim nikome nametati. Kad neko želi, će pitati. Tu dolazimo ono što si rekla u društvu.
Evo baš mi se nedavno desilo jedna jako interesantna. Jer mislim, možete neko pitati, sad ti možeš reći vrlo šturo nešto kada ih ne bi uznemirio, ali možeš reći i elaborirano nešto. Sad, opet ne pita se što radi, nek zašto. Mene od 10 ljudi koji pitaju, 7 njih pita iz krivog razloga. Pita jel mi nešto želi nametnut, pita zato jel mi želi dokazati svoje da je već u pravu, ne dolazi sa iskrenim pitanjem. Jer znaš kad te neko pita, dobro, daj mi pričati o tom svom podcastu, šta ti je to? Već vidiš sa kojom motivom dolazi, nemaš volju za pričati. Ma pusti, to je neke moje gluposti. Sad opet, šta ti sad ove gluposti, nešto ljubavi, daj, to je za djecu, zašto to radiš? Ma ništa, pusti. Pa neću razgovarati uopće. Gubiš energiju i on stvari i to je egoistično. A ljubav je da pustiš. Jer sami odgovor, to se odmah stvara se sukob, jel? Pa ljubav nije za sukob. Ljubav je kad te bude stvarno zainteresiralo. Dođi, budemo razgovarali kao prijatelji. Ali šta kad imamo takvu situaciju u braku, recimo neki gledatelji imaju, često pišu, ne znam, žena, hoće, muž neće, muž hoće, ona neće, pa onda i naš prirodno bi tili da su skupa, jelka? Kako u tom situaciji djelovati? Mislim da se odgovor nameće sam po sebi. Strpljenje, pokazivanje primjerom, što? Pa da li možda ponekad odlazak? Aha, misliš da je to jedino rješenje? Ja nisam rekao ništa. Okay. Prvo što razgovaram sa ljudima je rekao, ja vam nikad ne bi rekao što raditi ili ne raditi. Ja kažem, ali moraš sam donijeti odluku. Jer to su stvarno temeljno bitne životne teme. Ako neko želi raditi na sebi, želi duhovnost, a ovaj drugi u zoni komfora i želi status quo, kako će oni? Potpuno si upravo. Ja svaki tjedan dobivam razgovor. Mene stvarno interesira mog partnera, on je drvo, njega ništa ne interesira. Šta da radim? I svakom kažem, znaš odgovor. Samo želiš da ti ga ja potvrdim. Toga nema. Jer s tim ja preuzimam odgovornost. Ja sam vodio te razgovore, ja sam se rastao od ljudi. Ljudi su se rastali od mene. Zašto? Jer sam znao da nije više vremena za nas. Mi odlazak od ljudi tretiramo kao nešto toliko negativno. Ali ti odlaskom od osobe mu isto tako daješ vrijednu lekciju. Upravo to da, ja sam krenuo rast, ti ne želiš rast sa mnom. Mene su ostavili jer ja nisam bio nezreo, ili sam bio nezreo. I upravo to ostavljanje je mene probudilo. Ja sam zahvalan danas osobama koje su me ostavljale. Da li ću ja to shvatiti kao zahvalnost i kao iskustvo gdje ću se ja probuditi ili ću me odvesti u zamjeranje, to je moja odgovornost, ostavljenoga. A ono što mogu reći sigurno, to imam pravo reći, je da nas ljudi oko nas definiraju. Ljudi, mi imamo nešto što se zovu zrcalni neuroni. I oni nam govore, ako uđeš u sobu od 5 veselih ljudi, da ćeš ti biti vesel. Ako su 5 ljutih, ti ćeš biti ljut. Sam si odgovoran za svoje društvo. Ako ti želiš ići na 12. kat, neko je na 8. ti ideš na 13. jaz između vas se povećava. Pa to je logično. I otpor je sve veći i veći. I normalno da te to spušta. Energija drugih te može spustiti ili dići. Sami smo odgovorni za svoje okruženje. Mi ne možemo biti naivni, vjerovati da nas naše okruženje ne definira. Zašto? Jer opet i ego pruža to. Ma ne, sigurno će biti... Mi sebe lažemo opet. Ja sam s kim god da sam razgovarao u svojih 6 godina prakse sad. Bez iznimke svako zna istinu. Svako zna istinu točno ko je kraj njega, zašto, zbog čega. To što si ne želimo priznati sebi i drugima, to je drugi par rukava. Ali mi ljudi nagonski znamo istinu. Naša duša prepozna istinu. Mi znamo, ja sam kogod da iskreno hoće razgovarati. Ja sam uvijek znao da već zna cijelu istinu. Ja mu samo trebam pomoć da ajde stavi ju na stol, ajde izgovori ju na glas. A hoćeš ti ostaviti nekog, ne ostaviti, pokušati ga popraviti. Radi što god hoćeš. Ali znaš istinu. Ok, ovo je bilo otrežnjavajuće. da tako to kažem. Ok, idemo na sljedeću temu. To je duhovnost. Naša omiljena tema. Kruna sveg znanja. Danas se naravno sve i svašta trpa pod termin duhovnost. Šta je za tebe duhovnost i kako živjeti duhovnost u svakodnevnom životu? Super. Duhovnost je meni opet vrlo, vrlo praktična stvar. Duhovnost je kad okreneš na unutarnji svijet. Duhovnost je kad malo pratiš šta ti život govori. Upravo ono što sam bio spominjao, kad sam bio bahat, na večer sam dobio pljusku. Kad sam bio naivan, za 2 dana sam dobio pljusku. I to je sve uzrokovalo da se ja okrenem unutarnjem svijetu i kažem šta ja radim krivo. Duhovnost je kad se počneš baviti sam sa sobom.
I duhovnost sa dušom. Točno, kad mi govorimo samo unutra, točno to, na dušu. Na vozača, ne na tijelo, ne na ruku. Ja sjećam, jedno sam se silazio niz stepenice, a fizički sam vidio da ja nisam ovo tijelo. Jako interesantno iskustvo. Nije važno. Hoću reći da druga stvar, da počneš obraćati pažnju na život. Stvoritelj, Bog, život, nešto više, sa nama komunicira doslovno svakodnevno. Sinkroniciteti o kojima pričate je samo jedan vid komunikacije neverbalne. Znači, ako si ti spreman za nešto, kaže se, na primjer, kad je učenik spreman, učitelj će se pojaviti. Je li tako? I na nama je da prepoznamo osobu kad dođe neko bistri u naš život, ti bi mogao biti to. Ali opet se radi o djelovanju. Uprava, život ti može dovesti tu osobu, ali na tebi šta ćeš napraviti sa njom? Opet je naša svijest da prepozna nešto i dva, hrabrost da ja djelujem po tome. Ja znam da u duhovnosti svijest je jako važna i slažem se, a djelovanje je isto toliko važno. Duhovnost je kad počneš razmišljati na taj način, kad odbaciš sve ove materijalne stvari, još jednom, odi na posao, radi što trebaš, to je tako nevažno. Zaradi novce, nemoj zaraditi novce, ja želim svima obilje, jer iz obilja će doći znatiželja, jer kad dohvatiš iskustvo obilja, onda shvatiš da je nevažno. Zašto svi koji su lijepi govore da nije važno biti lijep? Jer su skužili kako je biti lijep. Zašto svako ko ima novaca kaže nije važno, ne baš svi, ali zašto? Jer sad, čekaj, nije to. Nije. Ali je dio toga. Niko ne negira, opet nužno je, samo nije važno. I zato kažem, duhovnost, okreni se sebi. Ja kažem, pusti sve kako svijet funkcionira. Ono što se dešava, nedavno sam post o tome napisao, takozvani duhovni ego. Iako se bavimo duhovnim praksama, duhovnost je sve. A ono što je najvažnije, koje je moje sljedeće iskustvo? Kad bi mogao sažeti cjelokupnu duhovnost na jednu rečenicu, bi bilo koje je moje sljedeće iskustvo, koja je moja sljedeća lekcija. Kad kažem moje duše, šta meni treba? Meni je trebalo jako puno stvari kroz život. Stvarno, imao sam toliko želja i baš sam bio dječački, ja bi vozio ovo, ja bi trčio ono, ja bi posjetio ono. I sa godinama je to sve nestalo. I dan danas iskreno nemam više nijedne želje. Stvarno. Meni je samo data ovo nekom. Mene je fakat super, mene pusti u šumu na pod i meni je dovoljno. Neki sendvič, eventualno grah. Samo imam iskreno želju podijeliti ovo što znam. I znam da sam do toga došao čistom nevezanosom. Nije me ne zanimalo. Ja sam se uvijek samo pitao, a šta ja moram naučiti? Šta meni sad život govori? Zašto mi se dešava ovo? Koji je moj sljedeći korak? A hoćemo mi pri tome mantrati, raditi, moliti korunicu, raditi. Radimo što god nam pruža utihu, što god. Ja bi svakom rekao, pomaže. Ma normalno. Jer ljubav nikad ništa ne isključuje. Ma sve može. Može i crkva, može Biblija, može i ovo. Sve može. Ja samo pitam, ali šta je to za tebe osobno? Koji je tvoj sljedeći korak? Koje je iskustvo koje fali tvojoj duši da ode korak više? Iz prakse mogu reći da je uvijek jedna stvar. Mi ako imamo 5 stvari slabosti koje nama vladaju, uvijek je jedan ispit na temelju kojeg mi padamo. Kod da si u srednjoj školi i padaš matematiku i kad položiš matematiku ideš u srednju školu. Okay? Mm-hmm. I to je obično zamjeranje ili nekakva neodlučnost ili sumnja. Ja vam kažem iz prakse, sumnja je korak do spoznaje. Ja ne bi ovdje sjedio sa vama da sumnjam u sebe. Ja se sjećam kad se ja svoje sumnje se bavio. 3 mjeseca sam se bavio s njom. Namjenski, samo sa sumnjom. Zašto sumnjam u sebe? Pa ja ne mislim da ja zaslužujem i svoju ženu, ja ne mislim da zaslužujemo. Toliko sumnje, osjećaj manje vrednosti kad sam počeo to istraživati. A to mi život hoće reći. Ja sam dobio prekrasnu mladu ženu. Dobio sam ženu koja je najduhovnija, najmudrija, koja ima 1.000.000 života. Doslovno je čudo od osobe. I ja sam rekao, ja to ne zaslužujem. Ja sam sabotirao to. Dok ja nisam skužio, pa moja sumnja je problem. A ne ona. Ona mi samo došla da prevladam svoju sumnju. Hoću ja u tom trenutku ići u crkvu, u džamiju, čitati koju knjigu, hoću li moliti, mantrat, to je sve nam može pomoći. Ali korak, onaj izvor je moja sumnja. Jer niko nam nikad neće dati potvrdu da smo mi ti, da smo mi vrijedni. Niko ti neće, uvijek tražimo potvrdu izvana, jel tako? Nagrade, nije važno sad svega i svačega, da te neko potapša, da ti muž kaže nešto lijepo. Ne, nekad si siguran sam u sebe, ali ovaj put ne iz egoizma, nego iz jasnoće. Nadam se da ima smisla. Ima smisla. Zaboravila sam te pitat nešto, ali taman si sad ti krenija u tu temu. Nedovoljnost.
naš vječno pitanje, kad ću ja biti dovoljan? Je li ovo što radim dovoljno? Moramo to obraditi. Ajmo, evo, to smo sad pričali. Iza toga je strah od nedostatnosti. Ja nisam dovoljan. Odakle dolazi taj strah? Iz neiskustva. Problem današnje moderne psihologije, tilu, lilu, svega, se uvijek traže trauma. A ja kažem, nije iza svega trauma, može biti i trauma. Ponekad je jednostavno neiskustvo. Da li si ti svjesna, koliko tebi treba iskustva da kažeš it's ok, fakat ja sam ta. Ja sam zmaj. Ja mogu sve, ja sam dobra. I kad pogriješila sam, fajn. Naučila sam i opraštati sebi i drugima. Ja sam toliko pogrešaka napravio. Kad god da napravim sad, ja se počnem smijati. Više se ne opravdava. Opravdavanje je ostalo daleko iza. Sjećam se kad sam se opravdavao. Nemam se više kome opravdavati, a najmanje sebi. Fulo sam. I ok. Nisam savršen. I u toj nesavršenosti se prihvaćam. I sa tim gubim sumnju. I time dobivam na znanju da stvarno zaslužujem sve. A kad ja povjerujem da zaslužujem sve, ja onda dobijem sve. Ali sumnja je izvor problema. Sa sumnjom se pozabavi vlastitom. Sumnja je tako je mala, tako je, znaš gdje je sumnja? Uvijek je na pola. Uvijek je jedno malo možda. Možda ja nisam tam, možda ne zaslužujem, možda onaj zna više, možda ovo nije dobro. Kad će biti točka? Kad će prestati zarez? Kad će doći točka i reći to je sve? Ja sam dovoljan, ja shvaćam. To je trenutak spoznaje. To je trenutak kad poželiš podijeliti sve to što si spoznao. Tad spoznaš ljubav. Ok, top, odlično. Ok, ponesem se. Malo si mi opisao u principu ovdje kad smo se dotakli duše, put duše. Točno. Sad možemo još malo se osvrniti na zakon karme i sinkroniciteta. Već si se dotaknuo na sinkronicitet. Zakon karme je isto vrlo jednostavan. Akcija, reakcija. Uzrok, posljedica. Da, ali zašto još ljudi to tako teško danas shvaćaju? Možda vjerojatno zbog kršćanskog odgoja, ali kao ne postoji tako nešto, ali... Iskreno mi je nevažno zašto, to je nekako... Mislim, meni je to toliko logično. Pa da, to me nekako, nisam ni siguran što tu više razgovaram, mislim da je sve rečeno. Jedna stvar što bi rekao, samo ljudi karmu shvaćaju kao kaznu. To je krivo, to je opet nejasnoća. Karma je samo uzrok posljedica. Lupiš, bit ćeš lupljen. Točka. Da naučiš. I nije kazna, nego je samo da naučiš. Samo da naučiš. Ne želim te kazniti, samo ti želim pokazati da pljuska boli. Karma je prijatelj, karma je škola. Točno to. I to je to je toliko jednostavno danas o tome razgovara. Jer ova organska simulacija život, stvoritelj ju je napravio sa vrlo jasnim pravilima. I stvoritelj se ne upliče u ta pravila. Znači ona organska simulacija samo vrti po tim pravilima. I zemlja ima svoj CEO od uprave, ajde nazovemo, od stvoritelja. Ima entitet koji upravlja zemljom i kad mi previše poludimo, onda pusti kako se zove vražji virus? COVID. Kad se sve nešto uznemiri, onda malo zemljotresi. Onda, to je način na koji zemlja upravlja sa ljudima. Tako ali je, čišćenje, onako kolektivno čišćenje. To je ljetno čišćenje. Ali točno to. A mislim, ko mi ljudi, mi imamo mikrofolu, pogledajte na nama primjer, imaš mikrofolu, kad ti podivlja, moraš uzeti antibiotik sam da se malo to sve smiri. Znači, nemaš ti ništa protiv organizama u svom tijelu, nego daj se sam smirite, nemojte mi ludovati. Ajmo malo balansa, ajmo malo reda. Evo, opet dolazimo do balansa. Ljudi, zemlja ovdje za vas, ovdje da živite, ovo je raj. Vi izađemo odavde iz vašeg studija i raj je vani. Ja gledam raj. I mi to samo ne vidimo, samo nemamo tu jasnoću. I kad podivljamo, kad malo previše ubušimo, kad još previše stvari radimo, ona se malo nas otrese. I to je sve. A unutar toga samo rade zakoni. A neki od zakona su taj sinkroniciteta, kad ti nešto treba će ti doći, kad si spreman za ispit iz matematike, dobit ćeš ispit iz matematike. Karma, kad nekog pljusneš, ti ćeš biti pljusnut. Znači to su sve automatizmi, to nije ni nešto što je opet mistično. Jel? Jednostavno je tako. Sad to jedino možeš razumjeti ili ne. Za to nema pravila. Ali svako ko sazrije to odmah vidi. Kaže neko ja ne vidim. Pa nije ti još vremena, sve u redu. Sve u redu, pomalo. Dižurimo, pomalo. Još iskustava. Joj, pomalo. Najljepša riječ. Pomalo, ja. Laganini fjaka. Ok, dolazimo do finalne, meni možda najzanimljivije teme, a možda nekome neće biti, a to je stvoritelj, Bog, izvor. Kako ti gledaš? Zašto je on napravio ovu simulaciju? Ko je on? Osobno prisiljen sam reći da ne znam. Jer taj detalj ovoga ne znam sad. To je ipak znanje koje mora biti spušteno, ja mislim. Točno. Ne možemo mi svojim malim mozgom takvu neku veličinu skužiti.
Točno to. Iskreno, opet nije ni važno. Ja znam ljude koji se samo bave isključivom tom tematikom. Ego te opet rađe pošalje, ajmo razmišljati o stvoritelju nego o svojoj sumnji. Zašto? Jer baviti se stvoriteljem je lakše nego baviti se svojom sumnjom. Stvoritelj ne želi da mu se molimo, to ti mogu reći sigurno. Ja ne znam ko je stvoritelj, nisam vidio osobnu kartu, ja znam samo da postoji, da je stvorio cijeli ovaj svemir da bi naše duše mogle sazrevati, skupljati iskustva i vraćati ta iskustva nazad stvoritelju. Detalje oko toga ne znam sad je li stvoritelj lijevo, desno, je li entitet, muško, žensko. Znam da CEO od stvoritelja je žensko. Majka zemlja je ženska energija, plodnost, davanje, brižnost. Majka zemlja, ona koja upravlja zemljom i ovim tu dijelom organske simulacije je ženska energija. To znam. Stvoritelja, evo kažem, znam da postoji, to je, bih rekao, već dovoljno, jel? Ono što hoću reći da on ne želi da mu se molimo, on ne želi da se bavimo sa njim, on je nevažan, nazovemo na taj način, on želi da se bavimo sa sobom. Stvoritelj je nama, našim dušama, ko mi našoj djeci. Kada razmišljamo o stvoritelju, moramo samo se postaviti u poziciju roditelj dijete. Da li mi želimo da naše dijete nam se klanja? Pa ne, je li tako? Što mi želimo od svog djeteta? Samo da sazrije, da je sigurno. Je li tako? Ne trebaš mi se ni klanjati, ne moraš mi se ni zahvaljiti, ne moraš ništa raditi. Daj sam sazri, nauči što trebaš, zato jer te volim. Roditeljstvo nam je dano u organskoj simulaciji upravo zato da bi nam predstavilo odnos Boga i nas. I tu nema nadmenog odnosa, jer smo mi veći i jači od svoje djece. Nismo, je li tako? Mi smo tu da im budemo zaštitnici, mi smo tu za njih. I kad ti to shvatiš, pazi, znači svi razumiju, cijeli svijet razumije da ima Boga i da ima nas. Ali samo je poanta opet uzroka posljedica. Ko je ovdje zbog koga? Stvoritelj je ovdje zbog nas. On nama želi dobro. On je nas stvorio da nas nauči. Kao što smo mi stvorili našu djecu, da ih naučimo i da ih dignemo. Da im damo ljubav. To stvoritelj nama radi svaki dan. Tako jednostavno. Ako hoćeš pokazati ljubav prema Bogu, suzbi svoju sebičnost, razbi svoje iluzije, uništi svoju sumnju u sebe. To ti je najbolja molitva Bogu. Da, i to te može onda odvesti još dalje i dalje i dalje. Točno. Jer mene zanima u stvari, kad skupimo sva ta iskustva, kažeš cilj je da pređemo sve levele igrice, šta se onda događa? Gdje idemo? Jel se vraćamo Bogu, jel idemo Bogu, jel idemo u neki transcendentni svijet? Što? Jel se baviš tim temama? Da. Mene zanimala... Ipak malo mistike tu ima, moramo reći, jer nemamo... Ja bih rekao nejasnoće, mistika, meni je mistika, kao što sam rekao, vatra jedno bilo mistika. Možda glupa reći transcendencija, nešto transcendentalno, trenutnu inteligenciju. Pa prelaziš u nešto drugo. Moraš imati spoznaju ipak. To možeš jedino iz spoznaje, razumjeti, ne možeš iz racija. Može neko racionalno meni povjerovati ili ne. Ja znam kam ide duša, priključuje se upravi nazad. Kad skupi dovoljno iskustva. A znaš, evo baš ovo što sam rekao, kad ti je ljubav, kad spoznaš ljubav. Vi da danas pitate od 10 ljudi, 8 ljudi će reći da je ljubav smisao života. Ljudi ne znaju zašto to govore, samo znaju, ljudi ne razumiju šta je ljubav. Ljubav se uvijek misli da se mi volimo nešto. Ljubav nema nikakve veze s tim. Jer mi ne postojimo, postoji samo ja. Ti, tvoj muž, moja žena, moja djeca, to su samo uloge u mojoj kazališnoj igri. Da. Ja sam važan. Isto kao što sam ja uloga u tvojem životu. Ti moraš nešto naučiti od mene, ja nešto od tebe. I to je sve. A mi ne postojimo. Ja moram nešto naučiti od svoje žene, mi ćemo dijeliti jedan dio puta. Ako smo twin flames, malo ćemo duže dijeliti, ali načelno opet nismo mi jedno. Ti si ti, ja sam ja. I kad dođeš do tog iskustva, kad skužiš ljubav, odjedanput su ti svi važni kod tvoja žena. Ja znam prije kad sam ja išao na kavu, ja sam išao da bi pričao o sebi. Nisam ja išao na kavu da saslušam prijatelja. Brutalno si iskren. Ja sam išao generalno ljudi žele pričati, ne žele slušati. Pa točno, mi svi kad idemo na kavu, idem vidjeti šta prijatelj radi, ba boli tebe dupe šta. Čekaš i stres svoje. Točno, ideš i stres svoje, šta moraš, šta ne moraš, šta te brine, šta te ne brine. Ja već 5 godina ne idem na kavu, mene užasno zanima šta drugi rade. I stvarno kako mogu pomoći. To mi je jedino interesuje. Ja o sebi više nemam šta pričati. Meni se ne da pričati o meni. Ja sam sam sebi nezanimljiv. Kog briga za mene? Ali me jako zanima šta je tvoj sljedeći korak. Mene zanima šta je... To je odmah pitačinje došao u studio. Ines, koji je sljedeći korak? Mene užasno zanima šta je za druge. What's in it for you? Ne di sam ja u cijeloj priči, što bi se reklo na našim prostorima. Di si ti u cijeloj priči? Zašto? Jer mene to užasno ispunjava zadovoljstvo.
Točka. Kad skužimo ljubav, ima još jedan korak dalje što me žena osvijestila. Jako je mudra i stara. I pitao sam je ljubav, jel radim dovoljno? Mene zadnjih 4-5 godina jedino me pitanje jel dajem dovoljno. Jel znam koliko sam dobio. Ja sve ovo što imam, pa nisam ja ovo sve shvatio zato jer je Zoran jako bistar. Zoran, to sam shvatio jer je tupavi vojnik. Jer ja sam slijedio istinu. Nisam ja niš bistar. Ja sam dobio i poslovno i prijatno ostvarenje, predivnu ženu, sve sam dobio, kad sam upoznao svoju ženu, ja sam pitao pa šta sam ja napravio da ovo dobijem. Nešto sam dobro sam zamiješao. I jedino što imam zadnjih 4-5 godina, kak da dam više. I pitao sam je ljubavi, jel dajem dovoljno. I ona je rekla, Zlato, poanta ljubavi nije doseg. Ja sam odmah završio rečenicu, nego samo da postoji. Mi tu dolazimo do zadnje točke koja je ili uz ljubav ili malo kraj, evo sad ne znam točno u organigramu gdje bi išlo. A zove se život u trenutku. Samo da postoji to je već dovoljno. To se vraćamo, onda mi je pala na pamet ona priča iz povijesti o Sodomu i Gomori kad je Bog rekao nađi mi jednog dobroga i poštedit ću cijelu Sodomu i Gomoru. Važno je samo da uopće toga ima. Nije važno doseg. Tako je. Znači mene je to bilo evo to mi je bilo... Važan je kao put, a ne cilj, može se i tako reći. Točno, da te opet ja sam automatski smanjio sve svoje aktivnosti. Hvala ti Zlato. Olakšanje ti je bilo to čut. Točno, jer ja bi stalno samo nije da ja dovoljno, ponudim. još jedna knjiga, još ovi seminare, želiš pomoć, ali još više, cijeli dan, već 3 sata ne spavati. Želim nudit, ali želim. Aj prestani želiti, onda ćeš i dobiti. Jao ljubavi moja. Sve mi je razjasnila, pola rečenice mi je izgovorila. Onda sam još malo došao bliže sadašnjem trenutku. Tako da kažem, al parije uz ljubav. Fantastično. Dolazimo polagano do kraja. Koji su planovi za dalje? Znam da se vidimo na Magma festivalu. Dragi gledatelji, obavezno dođite na Magma festival. Snimili smo posebni video s Antonom Rudanom na Mrežnici ovo lito u 8. mjesec od 13. do 18.8. kraj Karlovca. Biće ludo i nezaboravno. Zoran će biti tamo, mi ćemo biti tamo. Šta još imaš u planu? Točno, evo kao što sam rekao, opet naći balans i u tom nuđenju, jel? Tako da evo imamo sad predavanje upravo o ovim temama sada u 6 sati u Gradskoj knjižnici u Splitu, onda poslije toga ima još niz predavanja, će biti u Osijeku, bit će u Beogradu, imam neke podcaste isto još koje na istu temu proći i iskreno samo dati sebe koliko mogu. Evo. Stalno imam sad ideju možda čak i novu knjigu, ali ono što mi je žena malo u balansu. Sve je u redu, već je sve tu, ko treba doći će. Kako je najbolje da te zainteresirani gledatelji kontaktiraju? Kakvi kontakt preferiraš? Pa isključivo preko web stranice, onda to moja asistentica procesuirate sve zahtjeve za intervjue ili za coaching ili što ostalo. Radiš isto 1 na 1? Trudim se što manje, ali okay. To puno energije, mislim da je puno bolje ovako sa malo širom publikom, što bi se rekao. Da, više ljudima dostupan sam koliko mogu. Da. Finalna poruka za kraj, pouka i poruka za kraj. Da ti pada šta na pamet? Apsolutno. Ono što uvijek govorim i što je poanta ove knjige, nije važno što radimo, nek samo zašto radimo. Ja pozivam sve ljude da samo pitaju zašto rade. Što god da rade ili ne rade. Samo da pitaju zašto rade. Ono što će napraviti ego će uvijek dati prvu ispriku ili opravdanje. Kad se ponovo pitaš zašto, kad stvarno uđeš malo u kor, ćeš uvijek otkriti vlastitu slabost. Ili vlastitu snagu. Što god da otkriš je dobro da si otkrije. Ako si otkrio snagu, bit će ti lakše priznati koliko si fenomenalan. Mene je ljudima puno teže otkriti njihove prednosti i jačinu i snagu, nego im pokazati mane. Mane su jako smrde, pa ih je lagano detektirati i pokazati ljudima. A jako mi je teško ljudima pokazati koliko su fenomenalni. Zato ćeš morati razumjeti koliko imaš snage u sebi. A da bi otkrio li to snaga ili slabost, strah, samo se moraš pitati zašto. Zato moja zadnja poruka je što god da radite ili ne radite u životu, što god da pričate ili ne pričate u životu, samo se pitajte zašto to radite. Zorane, puno ti hvala. Želim ti svako dobro. Hvala. Puno duhovnih blagoslova i vidimo se na Magmi. Hvala na pozivu i vidimo se na Magmi. Apsolutno.